public. Why you fail? It's not MOU. The stumbling block for achieving autonomous state. Lah hindi ba nili question ge? Okay, thank you. Yes, that's Next. Hala speaker. Long Kardom, Nilimen Bikram Hanse, Lapenili, APSLC President West Karbiang Long. Specific question Nili, Akihai Johnson Bepan Karjong Tung Lahenlo. La Soprang Penel Tumanta Pulo, 6 schedule Lapen Autonomous Articles 244 Ilake, Sony Ason si Pinchong that. La Sinilan Pan specific Karjugang Tung Bang Lahenlo, Articles 244A, Lapen 6 schedule Kachera Block Kupilo. Athema 6 schedule long paragraph 20 tang pen pulo tangte laso paragraph 20 tribal areas ladak pen si articles 244 inang kaparjab ja jakong do jongsi 6 schedule jakong yongsi sewar at constituency 10 jongsi under 6 schedule pen delimit that Kalinang specific question articles 244A itum ki hangya jakong do lang ma jongsi article 6 schedule yongsi awe pulo tangte articles 244A ta bongli bihari dum danang ki hang dun ja jakong ta dojima. Thank you. Pua bang segar jiwa prang lo lah se, etiwet pen se pua poralam dulu lah se, la bang ke, ni muheta nengji pon lo, ha media long tap nengji bom lo, itum kenang jia tum an nangji plute, elam cikroi nangji, hang rap pe nang pu, mani dam vi pua bang ke long lelu, hala hello, la ahem pe ke pelong nangji bang cikroi sar lo te long pu lagi. La cholo cikrot pet nahi claim na pet nahi MP ka hinang peja ponang Delhi ga lang ke get pass do kok lu ke nasib alang li sinang la nang ja ponang so nia bang ke ngolang li pulo article 244(2) la pen article 244(a) separate hormu lage laga separate lo article 244(a) pen dordelo pusi Indian Parliament pen 244(a) nang salam pilu. Power kapre. Article 244(2) along ke pen ke nang 6 schedule wang lo. Halaso 6 schedule pen nang ke college control ne, B.Ed college control ne, hospital control ne. Officer ke the chief engineer tum control ne. Dak posang lele. Dak ke tum ke the tax share between state and central puhala bang long dun day article 244(2) teng ban bang ke hala ke pulo la ke ha na consolidated fund of India pu nang pipo pulo hada ke man to tokte jara tokte lo ha dak penang lupo dak council lo nang lu takali Assam government lo nang lupo Assam government chi puji ke ame thanga revenue account long thap thot po hala ame thanga state revenue account long si thap thot po an ke thang posa sinang badun lok le si hala sam government bang ke nitum sinang pilu dei pupo hala chi dibeda mate dinguji hala kil subject severe pusa chi dibena ngan sinang phathuno hala chi beda mi pilu dei ahe nili chi pinda kala CM claim nang kok ma si ang ton lam nili tas tadi nang kok lu chok chelo lagi ha advani panjat dam advani lo hala ta ko pilo article 244(a) ke non alam grade ha nili CM hun kam ko pra hala so ta da BJP tum hem pek nai pusita advani saraphan ko pimat 244(a) pu pa bujam thik that's specific question ke la hello te tum 244 tu abang ke lage district of Panjolo state ke lage power long le no ne abang me sitan ni nang kopo itu babang tu tan ni nang kopo Thiek pen haru. Thithini jong hele nang MOU tok ekor che tok sita dak ke state aja kong wan elu state ateng claim elu hala council long 6 long ke hini bang ke nili puthiye bang ke mupa ala ni hang pudun kuma bang ne MOU tok that sip hempre ke pan bon check putang naga tum je to olo nang li silong ekot lang tha 1975 oning kan silong ekot between naga
extremist, insurgent, and government of India. Kupilo hada kachi kroy ke. Naga insurgent tumke India affect arum si do bompo po. Nitum kroy po. Naga insurgent tum cipu alam lu. Kroy po lo so India that la so piloma paramountship and suzerainty halabang so power along sip do bompo po sip 1975 ani kan ha Shillong court polo tok ang lu non man itum hala YouTube long langut sita telang non ite sita hala so ke tok per jok ke naga tu mandulong claim no dak luma more power wa no dak luma ba andulong claim long bom lu Jharkhand tu bang lu je tok dalo 96 ni kan ha tum ke hang ka separate state kasi tok bang ke Jharkhand area autonomous council pusi pulo 180 members do dak pethetan sita hala so lu je tok that Jharkhand andolon tum separate state alarpen hala autonomous Jharkhand area autonomous council deng that pranjok api separate state hang no dak luma Bisang coy ipo ma. lah hello ini reply bang Curig lo. Curig lo. Ang lipan. Coy. Talang non jai kata. Tonon putot panelis alang lipan hang ing nang alang li bangke jasemet ke sik sidul polam the ke patir pi bang iglo si sik sidul alam the nonolom ilitum kejithan ajir ding tuilo laso alam non karbang long ta isi main political issues on si man lo si APHLC amepu Jai kathar ang lipan si non next panelist ason si hang iglo alang lipan dak ang ke pabang lipan tuning ri iglo ke chengsi nali pan kardom parje iglo karbeng long ke six sidul polam the bang ke isi trending lo isi major issue lo la pen nali six sidul la putak tokso la heta do lo la pen nali politics a career bang ke six sidul pola se issue pen ta nali kecheng lo la pen ningkan tho prang nali MP ki thurduna hut ke 39000 lansi phut ke long nali 39,000 plus. Laso pi julas MSC election hut ke nangli tum abhut pangrum pet pen ke lag si lekai lo. Ako non MP election just kita MP election long nangli ke ako bhut ke long 2 lakh le tukai lo. Lasi langdam et puluh tang the nangli bhut bang batu bom lo. Lasi lasik sidul aisu pupen pen ta nangli bhut ke long tadulo la pen kapek isu ta duta hailo kasi laso sik sidul ajak long kon thelo what is the strength of sik sidul lasi laso sik sidul ajak kong aputhak bala so ajak kong pen koan karbia khe atum people's aspiration akha kangkha kon pachun pon unjima bala so puthak nangli radpan pacinik tha Kardom ilitum a discussion ke entertainment kali ladak ke drama ta kali mathadam etlote
non a problem ke doan nang kili bom a problem aku nang kili jilang a problem mathadam et lote ilitum akhei lepen along ri upon life and death question pusinili kamatha ilitum inut banghini ke lage ring ver jilang hai ilitum akhei lepen along ri abang Sikh schedule ke Karbia pandit kali lage all tribes pulo la sinon ke ilitum ke Karbia tumpan se penel along ta hang chot arakom akaprek akai tumanta tribes atuman ke hang det nang ye potlo mo phi unji pusimathalo Sikh schedule ka selam a background le lang dam lote lake independent kingdom alar si kapin chong yi po aphan si kamatha halabang sohut na chomang atum amethang independent kingdom do o halter le fos im khat ar doloi pulo halatum under independent lasi halatum khasi ba jointia atum bang independence outside India alatum ke chibiji pan aning hang olang lasi deed of accession ta 1948 si ke claim bodi halatum independence long era pi lanta Nehru bang wang plut omat Reverend JJM Nichols Roy ahem ju thom ni thom hadak dulo lansi alang litum khasiatum India lo dunanak puke kroijot nonta khasi isia section thidum section dum ke Reverend JJM Nichols Roy pan aning dog di aning oil lak le halaso ki dun de report la pen ke Reverend Kalilo AZ Fizo la pen Reverend JJM Nichols Roy ang bong chingki pik le itum India lo dun nang ne pulo hala AZ Fizo bangke athema aprang manda itum independent pulo Nichols Roy tapu aprang manda itum independent lo seta non ke itum problema bangke ar lo dodun kok ila India ar lo dodun turong sige me pobon amat si to tang te puka chingki tir ang jo thom ni thom lo ne pene chingki amat si to tang te itum atelong akaprek le damana mu nang tum cumang khasiat tum yong si inglim lo pula tang te ni tum nang rap dun po ni tum inglim lo pula te nang tum nang rap dun not hala cumang khasiat tum long pula te hala dakke la sohut itum karbia tum ke arecho kaprek te ma seta hala dak ili tum treaty do ko 1600 lo ne 1500 lo ne treaty do lo hala ko we by da po lo non aning kanwang ta February ciklu ko we by da claim bomb lo hala so a treaty pen ma si ilitum khasiatum long pen jirpo jari jamai pusi cipulo lama si hala khasiatum a decision ke en long ilitum ta endun dat lo amat itum India arlo dodun kok lo dodun kok apike hala la Con- history bang choi kiba kalang iklo hai la da chathanik nang post tam specific question time isi do kok pot athema panel do ik panelist la si da si than et un iti alam mang hedi nang litum jong heleni pan than et tu pusi than et un el lage athema hala background chini ni tem konat lo chini po ko ano kang tang di hala si na tum sik chidul long thek long lo te lang lo te po aja ka tum ke article 2 clause 2 pen si ke man pul hedi jong si article pen ke man pul tang te hedi ilitum law selam anta as per the power given to us by article such and such product of G. Non sik schedule along hala tokti.
athema article penle six schedule ke keman kali halake isi India a constitution pen ilitum a constitution akachirap ke bijia phansi article 244 clause 2 along ke talk hadake we will make six schedule badak tokti the six schedule ateng ben si claim pu puana thadai pu six schedule doet lu aprang six schedule ke ka declare ke 26 November 1949 hal constitution ka declare long si lata declare don pit lu constitution declare that apile laga declare kali lage jong si constitution pensi India constitution article pensi man polo tangte la bangke apijia porlo declare that apisi gemanjia porlo la pan dak tok that ji non six schedule long nani tum che langhor tame harage from such and such article putokti lage la si mini constitution pura ke puilo la pen ke chief justice Hidayatullah constitution within constitution puilo man ke than ke joy ke ji aphan lo complicated bostu ke than ke joy ke ji aphan si la son ke pan la si nelita ke than ta half sadhin itu ampanang pidat lo pu i hai hala autonomous po chini ne dat ong si ba chini ne mene hai ko pu si chini poma elitum ke bang kitab lo ta mikir okora pa si tok lo pen Indian Army atumta extremely low the level of awareness is extremely low body la po anante lagay tunga chini sungkrung lo la tunga chini sungkrung ji autonomous puta ke pia boss tu lo mata chini de ji la si Allah ma bangke halaso autonomy nang pidet bangke lake abinong ke itum adet sinang kim pidet lo nang kim pidet kali lata autonomous po auto po jo itu metang sa chikim lasi order bang nang pidet lo provision bang ke na six schedule paragraph 1 along masinang pidet and talk that lo halaso ateng ben si itum claim lo la pot si six schedule bang ke ason pen ason ke state pen jihoman la pen ason isi word hini ke thomdo halada paragraph 14 da rokom paragraph 14 ateng lute nonomat ke India president ilitum six schedule arlo nang interfere dunun e yung si India president da na interfere dunun e pulote la ke country pen jihoman lo bonte akapre ka country lo bodi yo la son yo alam bangke la pen hala state along jihoman pu ala abangke la ke itum long li alam long li la pen forest la pen isi kopia mang ma jong dolang ho la bang itum pan ha primary education talo la an bangke itum aprang inherent subject la ka aprang pen itum nang pidet lo hala bangke hala hui an ke itum ke claim ke state aja kong ben si itum claim bom lo non long lia lama bang along tinta nang tum aron chi selam nun pu jong si akaprek a state kalite ko si long li aron ka chi selam un po ponchayat aphan ke nang tum aron chi selam nun puning hok ta tok ti ponchayat tum aron chi selam un e six schedule tu mangke six schedule area tu mangke aron halada ke tok an kep lo ner kep lo ne thuge aron chi selam un lang det non lage na itum ka doi ta la si dak labang so discussion long nang ke lang dun atum an banang karju dun tum an ge di ke men nei ke nili lam da arju je det non la ka doi lam da arju je det non six schedule lam ke por hever non nang me thang se chini pu nage nang me thang se chini bo mat lo nang por heri pu na pu don po dei aku six schedule la kita phala constitutional law masido ling na tu dok edi apia na tu hada masido six schedule akaprek da dolang nam don la pen HAD tum da hu di si publish lo i chak bagdo akete six schedule non konar lo ni do ta hill area department long doji hada the reprint to that non por here at hen lo niliman ta chini nele
por hebra se ke chini chorle la ka chini anta la potsi la ke ka chini ji ke nang le tum dak ke wang ke me pik alam lo a hok lo chini ing tung nang ji la thu ke chini ing tung lo me sen lo la si sik sidul hala paragraph 3 long punon de long le alam ala ajah tum polo settlement award away pul hadi settlement po award ke la ke act along sidoji ACT hadi act along non-eligible land and revenue law of Karbi Anglong Autonomous Council abinong ke silam det nang ya potlo ilitum silam le det lo amat bang Assam government tum nang impose dun det lo 1953 aning kan na ke impose dun pu pe pot sigi pu jong si council jong si ka silam lo po sonte hala sohi ke pi ke council chairman si sohi je pi di CM da chini lang di kalang ke di alo anta laga chairman si sohi je pi Churoi ko. non ke hada ke secretary general chief secretary si ka sohi an ke dei settlement po Potho da long question ke len itu thik lo na. mala la hele ke peking nun dak po na chang da chini det po Tho. nang disturb dun thurong ang nilo Kali time specific nili kecheng hot chop tanda lah. neng je 15 minutes sang bong nang lipan ke thoma question ar ji. chop ni petang det po. Ka do ka be pen. Ni pedang det po. La Solomon sin ning che chot along apre ke ning yeu ni lo. Hala 1953 ilitum Assam Land Revenue Regulation ke en hut hadak provision po along ke tok do. State government pu ki pu adim an ke autonomous district council pule chini non po hadak ke tok do. Lapen ke DC pu ke pu anadim ke revenue officer pole nang tum chini not puja or thoke pilo council is Karbi Anglong Autonomous Council is equal to Assam government allo long ipudo anke nang litum aja kong ave pu bom yelang mante aja kong idolo itum muthi itum che utilize tekthedet bom lo lapen nang kapasik sakdun tum tadu ahok lo athema governor bangke appointed with the concurrence of the state government ke matidi amasi government itu governor tum tala chief minister mani tum phan pheri po aron ke ve he governor ke itum council akam an ke paragraph 20 BA pen si claim nang ji setan la tum arlo pen unwritten hedi tok te pin ben ka pheri po an ke hala claim dun de titi an ke hala pulote la hello itum autonomous state nang vek nei la si nitum APHLC ke number 1 ke autonomous state ke hang hello la pen number 2 ke la ke 6 schedule kapang tang la pen ke kang butang jakong anako che en to et nang ji 6 schedule pan la hello non ke kang butang an ke ing budet lo non aku dam to et pupusi non 125th amendment long ke tok do council pen ponchat ke et par mane pache ho mandat pupusi pu dei angela ke itu along ri la pen akai ke vira kam lo bola ke amune ke thithe de je hadi thithe hai seta itum lage itum det po hisab ke lage ke vir lo ent ke je plang ye la sini tum pudun lo ke tok pen pudun lo non ta parliament long ta do seta non hala kape pas je po long ke itum APHLC pen a suggestion hala anon sorma a commission along ke dulu APHLC pen a suggestion tok det lo hadak nili ke tok pot masih hadak dokok bipon kok lo la tumta seta non lo ka selam long bangke non 120 ada constitution amendment long bangke la ke pawe to det lo la pen ke ponchat pen paching bar det bo pu council la bangke la son si ketok la si itum mo pen pulo la ke itum entertainment takali ing nexoy nang yalam takali Richard de prop nang yalam takali la bangke itum life and death question pusinili chini la bangke la si la an sin inge chot lo ke di akar do olang hai seta la an sin inge chot lo dei the next te puthot non si karjuji dolang la bangke Karbi Anglong long regional party ke who SCC who dolo la sofi ke regional party regionalism la sormu bangke avidar sonji theklong lo la son kavi ajir ding olo non kona ningkan lo ne
la sinon nang litum ke si regional party lo regionalism la so sentiment ben sinang litum la so isu ben si klemic bom lo de non puthot regional party atum power bang thuji pu nang li matha damma a future the regional party atu Dakar Benglong long especially Jong si regional party jong si a chance avidat lo pulote lage ituma district emo pen putang ateng lo ituma kay pen long rige kivir po la pen jong si autonomous state ba separate state anta hang nang pulotang te aprang ta kupuson si EPHLC ke plang ilo Captain Williamson sangma ta Congress a minister halabang suhud Congress a Minister Hill Area Department a Minister lo Captain Williamson sangma la si 1960 abinong 1954 pen si hanglo niliputa dun krilo 1960 ning kan niliputa dun lo la APHLC ke former nita hadak si dun lo he is also one of the founders founding member lo alang lita nilipu mata ay halatung ko pepo si Congress pen kasi ulonte Congress hinupik pupupi sita National Party along dokok lote lam tan ningje long li nang litum hanang pon pede jige non litum India block along meeting de lo ladag national level lo body hadak nilige jata ningje long upon atiman nilige regional party Congress kita in Assam Karbiang long a Congress leader ki nuta dunde hada ke papitun da long li hada la son si ilito ma Biren Singh intia ke hai prang MP bangta alang lia mata tek sera bang alang li ni tum panang pulo ne tum ke dam long li punang tum ke penap mata dam long ji an ke itum regional party atum le a chepang tang te ni tum yong si jakong ave pulo tang te ha central long kaningje dam jia bang ta ave ni tum yung si national party atum chot pulote ili hala tum ningye dam lo man ningye dam de mata ili chini dun de bang paningye ta long le di paningye long si tala nang la ningye non la hen lo de pukoki nang da ningye long le lo la si ni tu regional party la ke pang tang vek nang yi la pen regional party ke itum a chance do vek lang la tu ke ako ave pulote la ke det ke kivir la Suruik lo lasi non nang lipan jase metpet nang kar jugang tung mangalai kalau council along water lease lapen to trading license to non-tribal taho lason taksi land rights to tribal people in 6 schedule area pula so lahaya puthak bang penangan keklang doi glo la sinang li la support kopi mathai ginang li opinion council unan ke nang request lo unan ke man compressive pitiek nai pula itum pan autonomous district nang silam pelo paragraph 1 pen la autonomous district ko mat lo ko solai po la tum ka solai ji ka chari ji ke autonomous council sila manak pusi article 1 along clause 2 along ke dola clause 2 along autonomous council silam der la ande autonomous council ke ko madlo hala dakta akam ke claim po la masi autonomous council ke claim ji aphan ke hala state government ba India government ke itu mange la son le la hello dei pu nang silam pipelo atima autonomous pedang der ke di emithang se silam nang po la pule la itum emithang itum banjak kong nang pg aphan si paragraph 2 sa paragraph 7 along pulo nang tum election ka pedota nang tum aningke hangateng benle election da pedonon voter list da nang tum aningke hangateng benle salam nun wala dakepu clause paragraph 2 subparagraph 7 along clause subparagraph 6 detail talk erlo subparagraph 6 along members ko ando yima ningkan ko ando yima lapen ke kumat si vote pilong yima kumat si election tur long yima la hei hoi an ta nang tumne methang le silam nun
metang le silam non polote bongali bihari tum hande pitura nang dei po bang ako putunu itum dahala bang ning hang no lagi athema tribal area pukok loke adeta masi tribal atuma phan pukok loke ante ane tribal area jong si kache pahem puji polote MSC non ke MSC pulo MSC tum si cepahem pukok edi bang MSC pulote lage oto ka leader lage di emetang ka leader lage di Alaga itum emetang kalidet kasi plang ike itum hala fundamental law itum kasi lam nang ike paragraph 2 sub paragraph 7 henlo silam lo te governor pan kilo nang ita paragraph 20 BA pensi lo nang ji lapen BA pensi ke doan council itum kasi lam a law an ke BA pensi lo et nang hada ke tok do ner kep lo ne do hada ke tok Hala dak ketok along la paragraph 2 sa paragraph 7 alam ta hadak tok lo hadak. La hello. La selam lo te an ke itum otonomi dopo. Non ke avelo non otonomi. Itum adet ta bang pon et lo hauragata. Ne ki koi pelang pi. Keroni ta bang pon et lo. Bukayan ta bang pon et lo. Deu pani ta itum long ve. Non ke. La son ng pan ceplang dang lo athema itu man ning ke hangateng penle voter list ka selam galidet ke bang pas bang phansi pas selam rong ke chengko ke itu me thang se claim anta dei ne lidak secretary ke dohot anta election section dolang halap so itu councilor lo election branch dolang halap so non gal ta vedet lo la hello trading license, land rights. Land rights ke pulga di hala a law itum silam lelang ke paragraph 3 clause 2 body clause 1 ne clause 2 lo ne la pen e along body ya EGF la son tom along si itum law silam nang ipu tok do itum no anda silam le der lo Choro iklo. Lasi nona bang ke question answer kini bang. Bang Tom. Bang Tom. Bang Tom lapu. Oh. Lapu. ตอนนี้นึงเยอะพรั้งพอ Lapu yo. Nalo speaker. Oh, hapu. PSLC Bang Tom. mate independent ken party atum sukidam tang council election ki jutpen cikleon trokang bong council re-election doji pusiki pulo lase lang so cikleon trok pleng plecot lang ba kathara sanghu posisi kar yipu isialang bang kalang litum pulo high court a case piat loke pu lase labang so high court kopia potse case par sudam dedet ma ruling BJP atum tong khang cek ma mate alang litum bang contradiction ma tong khang cek ma la dak nilipan nang karjo long ke hala ave anta Kali telang. lagi nili tak tepin da cok Next. dak ave je Next lapu yo. Lapu yo. কাথার সাংহ ফান কার্যজিলাম থেকে লাপু হিল আলাংলি ইলেকশন আপহতিন ইলেকশন কি থুডুন এজেন্ডা কাপ্রেক আলাম Specific question. নম্বর Kopisi 1 karjo- ইস্যু ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন আলাংলি টিম কার বিংলং মাতে নন কেডোবম কাউন্সিল কেডোবম কে লাগে বিজেপি সরকার ল আলাংলি কি পু বাংকে কাউন্সিল জাকং ওয়েপিন লো নম্বর 1 বাংকে থার্ড গ্রেড লাপেন fourth grade sakurita piunelo laisilo isipen bangke longlei phelang ja kong wedarlo alangli pulo phuluni circle ta nogo ponderlo lapen difu circle Specific pilo nang karjo kang tungke. Pilo. Question bang. Question bang. la dak ave ke hodi la he alam To. ave lagi Next yo lapu terang sango yo lapu. la dak ave he lagi Lapu terang sango. Lapu. la nilipan na pe jing je toy along pen lenar yunon hu kale karbinglong non doboma sarkar phan nang li Kali lapu pi please. jakong obedet council jakong chirui lapu lampot niri phan nang dak ni ar ni paning ye toy te det yo next ma phan lo to ni lek na la dak ateng me si punai ke di Kali question answer ke nang li phan doik ji lake. mesti ta dak ateng ben lo ke ken non ma to
Kalang lo, la so ting benang po. Nilimen Khorsing Terang, Sukur Pudapu, La Sijai Kathar Saraphan Karjui Gelapela, non la Mope Nangipula related Dak Pinito to pick Pusipula. Wapisame Nangli Tokso, Lapen Nangli Rong Rubalong Pilut, Haladak social media long jitunili, Nagatek Dunlong, Haladak isi ini ladak kuison nili mina jong direct question long le dami kon direct question ke la hello election tin le wang sitame nale tum chepete don po chepete don de lo polo dangte nale tum remdet po ke hai bang ke dak BJP hai po hai de lo polo ta ko rarang no nale rutuk po bongo sena tum hai de Patik hego nali specific Lasope- questions. Lagawi da bongo sen na lam da we. ako kali nangli phila lo ni je lam chini le nang Terang ka Oh, sau. hala da ke Lasope hala ka ako- long prek lo. Non da ka ning ye nang ye lam sa arjun nang di. Next malo. ako dolang avelo bang thomal Bang Samuel. Song Pro Carlo Tom Kachitok along Latanon non attend 26 Reply constituency pa ping na. open for all Lapen Nong Longri ke babangke open for all city Joy po, tok joy po. ta tasika ju itu Lage da ka we det yo ko pula. Acha, kathar so vanili si alam karjung tu mang lalo. Nang nelo jogi lo. Bang som tang lo. Apor velo. Ha? Non phan ga libo mo bang. Nang li. Kali hala daga topi ka putang mo bang topi ka lider mati la sinon mang bang thom ni jing lang aron mana tengke. Oi la topi ting le nang ning ye nang. Kali la si nili karjung tu mang ke lalo. Penilis ke hai tum. Eh. Batai si ninje dete non batai ke permission piuni lo. Lasi penilis tum ke ninje tang lo pote jogi lo. Lasi non mang ke nang li peni pui hilang ma. Kata so. Pupelo. Pupelo. Ke jut lo eh. Dek. Ator aporta velo pula. To ente nang li pan curik lo. Oh. Nang li nang si tong dun apot. Then ha? Ente kating hon kadok we korting jir la pen man peng ke do penelis atum non adun thu penelis bangke nangli tum chinik ta hailo alangli hat-trick lo MLA ke hai batai thom lo la pen Assam tribal alidar satum phan la pen tribal alidar tum phan ke pangrum lo so asai alangli dengi pik lo se alangli ke madu tagali lo huliram terang lo alangli phandak anke wangi phan chunri lo kali ni isi lapan congratulations pila Kiteng si nangli phandak an nangli welcome iglo lapen nangli phan ka dompa jir iglo alangli huliram terang alangli phan akimi pachini jokrot lo 1985 aningkan PDF pusing lo People's Democratic Party hala so hupenta alangli politics long cherap dun lo sita la so phrang alangli NTPC National Thermal Project ma Power Corporation pualang lai ta asakuri mipik hala so sakri chi u bup si alang politics long ke bang kasi alang li ajarni bang ajur ding tuilo lapen MLA ta batai thom hire lo lapen ison alam nang li tum kadu weta chini hur ta hai ba yak tum chini ne ta hai karbang long ke hu 1937 pen non an MLA election dolo la song bong MLA dupik lo Sita Assam Assembly long Best Legislator Award ke alang li huliram terang sikelong Best Legislator Award innovate lang lata majok long lepin lang all asam long la si alang li Best Legislator Award kelong ke 1998 la Assam Assembly Silver Jubilee huchi alang li phan Assam Governor SK Sinha pajiriglo alang li phan memento tapilo lapen suring ko angka alang li phan pi Lasi alang lipan nili putot congratulations piglo nang lipan. to ante kechathan chimung le cheng pon iglo na lasi la sofrang puthot nang litum kadoko pan stame house rule nili pang pen kethana son house rule bang nang litum maintaining po decorum discipline bang maintaining po pusi kadoko pan stame chuning reglo
lasi terang sang ho nangli ke tribal aphansi ke claimic lo ke cheng hut pen stame isi NTPC isi sakuri mesen hadak chi obup si karbiak hai ba tribal tum phan claim nahi pusi nangli nang barik lo la sot PDF pen ASGC long penanganan ingkan claimic lo la pen non bang ki jutsi bang LDF lasi la suang bong shortly thi hek pen nangli experience jeser exima as a indigenous peoples a leader a issues aput ha tribal people a issues aput ha choro lo nang tum dak nang phapot si bangke la pana ajir kiding ke wang ke long ko son son ma pila ke thana ting pik man pithiek pen bangke neli biha ko pen hurmata methanga ke alam kamatha methanga rong alam methanga de alam kamatha do nili ning do si bang cherso alam the bangke neli asamis LP school porhelo sadgaon na so pi chera punji nili panang toy jui hada ka bengali medium porhenang ko porhe derlo amat aba pa phi bang hadak siksa khoi asun son du kapor hi lege thekti pu bang kali setak siksa wang jui amat ke wang pen pu thot lan class 7 ani ahuda bang pan bang ke nongang wang nai pulo der chat amat naho ka school ta long le si bengali medium school si long tu lok nongang bengali ama nil ning do isi bang la heno la class ang bong si adak do do mati la so hut la first bench along ama sin tum bengalio somar side pen neli sinki bom hut nil phanapu দেখি মিকিরের মাথা কত মানে মিকির তোমরা কারবিনো কান মাকে থেক পু আমার দাদা নীলতু চেদাম ন নীলি হাই ডেট বাপরে বা তোরাও কম নয় মানে চেরসো আলাম তে নীল ক্লাস 7 হুত তো জাদো হালা সোর পে মাসিস লাহাই দোলো পেনাং দোলো গদো পে নে পি বাংকে লং লং প্রহেলো জালো পেন জাসবাত কটন কলেজ কা পড়ে হুত 73 to 75 ako 77 to 79 naso pordhe pe ni hur mangke la sot bangke India lo mo turmoil kapre political situation do ja do ka do we pen koton lo pordhe hut bangke there were two types of politics isi bangke ala mainstream punang ko la samis nationalism lo ja do pen isi bangke progressive politics do lo pen la sinili bangke ja semet la progressive politics lo si cherap dun lo ka do we adak claim dun lo ja lo ka do we Asi harap suhur asam movement na nang do. Amad nil tumla degree ka pore ka tang pa na bangke asam movement nang do lo amad nil tadak asam movement lo si durung kok lo. Karbi Anglong district kuno songram somiti pu along nili do lo. Berhasil nil tum dak student organization ta keseng do Karbi Anglong Students Association pu ake hai Dhoram Singh Teron do. Dhoram Singh Teron chomang krot musim bang student claim lo tum bangke la hai claim lo. Amad la sopi bangke movement bang ta sam tu hoi lo amad sakuri pine claim nahi pulo amad nili NTPC kita maprang North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation polong stand manager claim lang ningkan sirai bank claim lo mat lapen memu choro sakuri polo NTPC National Thermal Power Corporation first batch of executive nil tum adak dun lo mat hadak claim mo hut po asam movement nang dulo dobom hut bangan Delhi e khotora nang dulo mat Delhi mathalo ni da kopilo claim bom lo pu mat nili nangkat jui kai chan pong puta kali nangkat jui ganang ka diu pan bangke nili panang support punang ko hala bone sign pinang ko jong si nang panana ningkan sakuri claim pul de pana tangka pasiru nai pu la nang ketok bang do ketok la lo ke ketok bang nili ong lo nili pan aning nang iti ko so ko li ate aningkan aciklu so tangka wai nang ko nili wang pen dak bangkan nili bekar po ta pinga festival ta hopini thoson hang le claim no jad lo abi bangerang sinak plus pin claim no man hala sosial asam long matla asam me court chetok lo jat lo mat 85 meningkan amat jirpu tumpen pu Elvin Teron do Dr. Bedu Rom Singh Teron Dr. Jonto rong pi chelang si PDF pu seng lo o election thur nai pu mat thur dun lo nil botlang supen nil mangke kopai ki me barat nang chera pen mse hai lo lasi hala sopen masi isia commitment do pen AGP pen accord do lo jat lo do we madura pet ni pulo AGP hai dat lo si ni pan bangke cabinet ma ministry lo long ponpe mane AGP pen kajara repina muni pan mangsi ministry ki pektu jat do na pi bangka dak ASDC steng lo autonomous state government do nili bangke assembly long do koklo dak ASDC KSA KNC la ka do witum chilang si la do koklo lasi laso pi bangta isi bangka kelang dam bangka la pu lo ya aho karbi tum duk big la pendak papio asan son problem do
Karbi lo, Dimasa lo, Rengma lo, Tiwa kado wil hai tum sungdu. Mota ili tum ta situation ke unique. Situation ke unique. Situation unique pusita adim bang unique kali. Taman ili tung pulang taman pe naga pe kecerap do. Golaghat na tu pen nonggang na tu bang ahom pe kecerap do. Wo ta pulang nam lo pulang te Meghalaya ke khasi tu men kecerap do. Jentia tu men kecerap do. Asi hapu Meghalaya kedai tum pan bangke cingki than lo purdela lang tum bangke cuma tum pen pane cingki than a culture ka do kira penang menu pu golaghat tum bangke khomia pen sab hedu punda kala kedai tum bangke kapre asi puta karbi sita kadowe karbi pan dong si kirung ponai ba kerai ponai mate opini claim nai pulon te lahai ta pangrum pon tek ni lang isi bangke okay so na bangke educationally socially economically we are backward apen politically bangke jasemen bangal pel tum asam state arlu si dokok si state long ta power du pikal lang tum pen center ta du asa lahai kadowe lang namul pulon te methang alam the che ot hi pen kopusi methang aparmat ja kong si wan thei ma la so bidi aso strategi la so tactics bangke rinang ko lahai si nile kapre ka akam ki klem pon nang ko te mangat lah no Correct lo. Lasi nona bang ke ili tum teklong lo, ili tum asitui dak penangan ayudatum karbi ayudatum penangan kecongdodapan workforce po isap lo kecongdodapan Karbianglong peningtan jot kali Assam peningtan lata North India, Western India, South India anda do along penangan dulu ili tum laso a situation na hud dak Karbianglong mangke ili tum mangke isi alam the klang bom dak bangke je ili dak bangke tribal area pot non tribal tum han mangke laan awar sai pinang ne ba isi jo economic alam aputhak ba lahai alam aputhak penangan alam klang bom issues du bom ti laso issues ke do penajok ili tum dak suppose dak le peneson cheplang lo isi examples tame dolo France tame ilitum laso a history bang ilitum dam pulo te ilitum theklong dak Karbianglong long peneson non tribal tumen puikon ba khai tum ben pene te laso a repercussion ba laso problem hong ave dejima ba hong do kok ta theklong lasinon laso workforce atum phan jasemet pet nang like economic akene affairs tong tame council long doiglo frang lasinon laso pot nang like teng pula de kosong si la support address unjima la support nane akisung aveda jima nane akitiku aveda jima ile tomapan so ai su kosong si ke pastu nun po kosong si resolve sun po la se nili pudang bangla pula karbi tum ke dua hari bang karbi tum ke unique situation si po non naga tum bangla tum Myanmar na tu do la kapegalam bonta Assam na tu bangla nane asap na si cherso lpona la pudak Karbianglong adung rai do la pen ho pula lidu margaranta tu naga tu masaba so tati khasi etum jentia tum la tum nane Karbianglong lo ta nane rong ni dum ne bonta basically tum Meghalaya lo sido so tati garu tum bonta karbi tum kana songali karbi tum ke kache hoy puna Meghalaya pen chelo son du la pen kachar long do long Meghalaya lo ta do pik riboy malam la si il tum ba ke cheri nang pik son do pik kacheri nang ya son du bonta la son lo pumat imet hanga farman cima tatedet puma la son lo pumat imet hanga kam ceklem puma la son lo pumat imet hanga jakong cipe ong edet puma asi la so dak adi si ripon si koson ceklem nai mapu asi non lipuna mangke first and foremost just about Karbianglong lo kedu karbi itu we are in a special status we are not only Indian citizens but at the same time we are protected by the 6th schedule tribe la so pen daga bangta non tribal tum do non karbi chokli non tribal tum do penang do la peril tum karbi tum ta long kapre kam claim dam do south just about South India to claim dam do pik as dak pene do koglo pulta hatak repercussion do ima pu mangkedi it is not unnatural it is natural mutela so kapet do de je phan pu mangka kapre bidiri nang koi so biri la bangen details nong chetan siksak dai he la bangen details chetan ma siksak dai la si la pene yung si ili ke claim pen tribal non tribal karbi non karbi pula so wang tahay lo pulo nong te la bangke it has to be tackled politically and socially autonomous ter movement hur mata
ihut ke karbi non karbi puanta wilu mati claim lo pori lo karbi ang bong mati tonte do la ka pegalam pa karbi non karbi pudo la anso kali boro tum ke tribal lo mona boro tum ta nais tonte tum tenang do monta hadak ta penanga na bidi pen si claim pen bang si penanga na bangke pangtang pontek lo lasi nonta penia asona bagyo si claim nangi pulo tangte la bangta ilitum penanga bidi ripon lo pulote unji pusinili kamata te puthot terang so honang lipan karjukang to alam thikela pohelo ASDC ahin pen ke nang litum autonomous state thike hanglo poi phir sita 1995 1 April ani MOU ki tokhut bangke autonomous state kalidet hasut ke more power son si mandet je la kopia potsi arum nang sunang kok monte lo brother da dinglenji monta basically bangke sondi isi bangke leadership ke chok chie pot punot ba ke chok chie punot la mass movement na bang mane continue la ke cheng ateng pen ko an mak pang kapang tang pe claim ponai la so bang itum mang continuously consistently bangke claim take dalo lalu isi ako isi bangke ihin pen langdam lo pulte council ke cerai pen ali tado ali ke do pulo te council ke cerai pen pulo te penanga naturally mane government ruling power ta dolo tangka mahata sabsu kiri joy muchot lo la pen state government central government phanta thamjo la pen itu elected anta ASDC lo suhut bangke MP da ASDC MLA mokha da ASDC including Dimahasau as ali dolo but at the same time power long ke do pen bangke mane akapre party tuma mane power koson ke do kelong pena jok kupipipa kasiksak halas so kasiksak son bangta iltum long nalero lalu isi to jadle punon autonomous state kelong punon jada son long punon ultimately ke nang ekroy ni bangke central government yung sinang kroy pulte siksak pi non bisa alam naga atum NSCN na struggle ko an ajir giding lo mo latum ajiding piglo tu lapela tu mang international forum lang sedam julo tu fizo pen chelo kadu itu penangan even now non mata tu NSCN tu international forum long klebo latum nationality movement alam pen UN long lam even human rights along mata tu penangan aja kong bedu sita non anta chula Vajpayee memo tikecak naga tu paman kecak hai Vajpayee hut mang kecak nuson claim po di non the claim lasi lahai abang ke iltum mane alam thie bang ke iltum bethanga kachesong bang ke pangtang nang po ning sibet an un ana bang ke majority ke dora pet nang po laka hok weglo lahno first and foremost munan lapet an para bang tak sorkar bang kapikroy polte India sorkar lo pendak asama sorkar lo la sorkar ni bang kapikroy bang ke joy ke kali akapre bidi pen dudu lasi political party to even ron kejitan tum hedi backdoor negotiation dodo non mathanang ne je Russia pen Ukraine chi bhong bom lo paching ki ke pukali backdoor kaching ki bom tum do la song bong no klang dak lo isi ni Egypt tum ke paching kilo mati Egypt paching kilo son ra se halal nil tum hurmata backdoor pinipinda kaching ki atwar non ta son rinang kok ta la lo iso bangke pen isi bangke lapuhen lo je sarkar tum ka polisi putha no India sarkar BJP kalau nona bangke India sarkar so India sarkar bangta alang tu menyulutum convince je Karbi Anglong di Mahasau pan autonomous state pulo tangte India as a nation kasiksak ave rather India as a nation will be profited ujung si lipekroy mthek lo bongte at the same time opposition tu pan bangte tu pan pontek lo pulongte so daga bangta dispura sorafan dispura chief minister penchang lo kemi tu pan jong si ye autonomous state nang pi pulutangte Assam mane kasik sagi pukali week dia di pukali Assam ekonomi ta ani dutu lang pe ni lahai ka pene puka rat ki thuru durang po lahai jong si claim thek lo pulote ilita autonomous state kawan un ide di alam thi avi multi-prong strategies claim iknang popular. तो किचु थी इसी आकार जुदोलांग लाबंके मोहित पेंता ऐसे थानिक बम लो ला autonomous state hang bom hut sik schedule alam ta bupati ponbom pete kupni dailu de dimala mate hang rapeta chok ma mate separate ke hang sigi meji ma la so puthak langnam et lutang te karbeng long rata puthak isia confusion do bom lang donata
nili pudai make confusion ke ini lang damlo pulote mane 6 schedule versus mane 244A purang nak. Bukan versus kali lagi. 244A is 244A. 6 schedule is 6 schedule. Nang li autonomous state hang boma hut 6 schedule aja kong bangta an susip peklem pangtang ponmi pangtang ponno bupe. Penang li autonomous state long long pi 6 schedule pawadet taun. Mizoram mo pera peklang mati. Mizoram long bangken don most probably there are only 2 autonomous councils. Mau, Maram, Lai, Chakma. Lahiniwan. Ang para bang tukala main Lushay putung bangkan laki Mizo tung bangkan laki district council lagi. Muna Meghalaya lang bangkan pedoko. Kapedoko bangta history do. Hada ka CM ship do jad do son do mane so different areas, different problems, different issues. Lasin nilipuday bangkan sikidul pen autonomous state laso bang kasi tonte po awe ba kasi stokship kadulisi po awe. Lapis ita nang lipu mana sikidul si la solam tinyong si pangtang tuwaret pachi huwaret pude sita la bangsa alam te tere pule 244 autonomous state bang sam yuima po. Nilipuda mangala tagali. Nilipuda mang it's up to the organizations, up to the people, concerned people. Lato put haksi koloso issue bang si pangtang gima. Yung si autonomous state issue si pangtang ponpe pasi hang ponpe ploten naturally la bang ke samjoy po. Aso anda kapre issue do dak ini tum border issue ta herme. Pu border issue tum la huri bom lo pot autonomous state ke hangnu pupui ma kali. La sila ke contradictory kali. Chorek lo. La sinon bang ke audience pensi question dengik pok ke thom. Bang thom. To speaker na lo. Nang li bang pampot arjui ke lo pot la pup si preference speak po. Choro lo apor nai pipo nei tum ke KCPN nili kongchun bang. Si nili non alang li keceng si alam kan ye ke ningisi polong nai tum si pinpoint nai na do pi ma karju la si ningisi polong lo po nai tum la rat kachari asongja a party tin party pho thek sel nai tum si chingwai nang po party pho congress punon ba non chari bom BJP punon question na suggestion la. nai tum jointly pen la article 244A puthak tokji pen pin pura lo non la so ning kan phong bong che song mema henoma Chorek lo. lai silo Chorek lo. Next. Apransi Kardom, Nilimen Kiron Tokbi, Nilipini Karjui Banke panel discussion on current political issue of Karbi Anglong. Laso putak senili arjupo, mopen da penangan songja potum dak athak thanlo, kepa jutke along tinta itumlong hempreka isu ke klang lo dak pinilong. Laso nilipudai banke aku ison bang lahelo non ke dobom present regional party pure PSLC tumda indudlo alang itum rong rup kedam ke kece ke beasophan ameding thanangji pusalang itum pulo. Amta hala so kece ke beaso phan ameding than edapi alang tumphan pini special provision dolang ba karbing long bang tan ke pon deje phan athema India constitution long ke itum ke voter ID hello itum identity lo nili tum ke anta hala so itum ka identity mo abe det poma nili alang li ketek bang pusalang je sokar tulo so 60 dolar lam putak lasi To. Lasi. Oh. Hapu yo. Pima Karjuji, within 30 seconds, a point. Sir, nili question bang kela puson hello, jasimet la annual consolidated fund aputhak sinili arjung tung. Jasimet la itum bangke nonap matke 275 puta chethan lo, lapen ke 280 polam na chethan lo, lapen ke 280 bang direct funding kali, atau 275 bang direct funding kali, lapen 280 bang ke panchayat assistant pinakapor la ke wanang ni pusipu. Lasila bang so puthak nang li suggestion nang kupila sir. 275, 280 Yeah. article. Fund aputha. Council funding aputha. Ala keceng si bangke lake beli ning siwet si donai cesong nai pu lake komasi paning hang hemati. Dokta ning ha. Sita la bangke imaginary day lake.
Imaginary, you can imagine that 100% of the people will come together, like imaginary. But in reality, never in history of human being. Une, India, areng alok tumhan plung nang puah hurmata, halaso struggle long bangtam. Many of the people didn't go against the British. Any struggle, not any sen lang ha. Atung ngomong ko ano siya Even hala PSLC haudak Meghalaya huta, ko ano kasi 100% unity is not possible. It's not possible. Sita, majority etum lapen, it has to be a strong majority. Laso kiklem hanbang ke bor inang po ilitum. Labang klem nang lagan nilta ning hang lo. Pen pu alang li pimyong kopi alam timyong. Oh hala auto voter list. Chino. Mupen nili pulo. Mane let's hope that everyone within Karbi Anglong and Dimasao are Indian citizens. Yung si kumbane yung si foreigner putiti kailangan Indian citizen lo. Kalima number 1. Number 2 bang kalasong mo Karbi, Tiwa, Regma, Mantay, lahat itong mga Sidul tribe hills lo. Then 6 schedule and the Farmers Council is for us only. Kasi daka bangga land pencenglong ason rights bang itu special right do. Kasi hara non-tribal itu mga laso special right gawe. Buta alang Indian citizen. Indian citizen lo pulotang te naturally they can vote in assembly election and parliamentary election. Buta alang itu dak kedoji ajakong kipi bang itu puta. Lapa alang itu la council election hud kapijok longi itu puta. Kapitur longi lagi itu puta. Iltung puthak mana la tap absolute kali deh. Bini council long ceprai dat lo pena pencok de pokali. Laso allo bang rasbon pothai na ala. Governor lo. Al governor bang suhi kuri rite ke laga aron seman man mi. Jadno laso provisional bang ke dulu lalu isi. Lapen next bang ke Consolidated Fund of India. 275 pen 280. Mana ni lapana detail 275 280 pana details ni langam de lom hote India a funding a system hai. Laso funding a system bang kapre funding a system do kapre tum mudui lang tum poningi na. Laso funding a system along bangke la bangke India government fund central government fund isi system la state fund kipi isi system. La consolidated fund tang opini pel hai pen se wang po jat po budget long do po budget per wang tu po jat po la pen an parata ako kapre dorde po pe po jat do. La dorde po bangke hala piote finance commission. Finance commission ningkan hini ningkan thompen patai sido po ingke la pen bangke central long ke do tangka ko an bangke do la bangke hala so state pen bangke pokep apang ingko puke paru pula ketak unduk. Pen la soteng pen bangke iltum long le deti. Sita niltum nilimit hang matala finance commission ke bang dun lo. Niltum hun bang bangke asama pan ketak takang atangka pu pente itu pan kaprek nang pinai pu. Koi lo patai ini bak long mo finance commission bandak itu pan directly nang episode dulu mo lasila finance alam thie bang nili pente anu kaprek pan mo karju bang si mi so churik lo terang sa nolidak nang esot sitong dun ikapot tenon adun thua panelist phan hanging nang non adun thua panelist bangke khorsing teron ake hai khorsing teron dangan ke bangye phan chunuri lo teron sang hunang lipan kurbang tu paji iglo welcome iglo nangli jakas lahai kren player ko ke karbi lameta mai ame fulo si alangli karbi lameta mai ame fulo kemana hu alangli nongnam mipik alangli inut la lamet kabotia hinana texer reset si anong do sita nangli lamet ahong jai
bupen politik sanat koson sih bang lo. Ate nangli tum jakas seng iglo jakas ke langdam polo tangte political party kali pusita misi isu bang political isu pe naglo. Lasi nangli lamet pen dak politics ahong jai an ke bang lo so ajar ni kopia posi nangli lo so claim nang kok lo. Pasti ni gima. Kardom ke cengsi neli ithela mani yang tu moneli phanang apa chini hud ex convener jakas pusigipu hala sobang ke kali jakas long lenon bahini bang thomet tot prong sita kupil mah ladak a chairman lun none do bom la nampel la so teng si do bom po bon non ke karbi tu autonomous state hangtik ke la so teng do bom po la se alamang la son karbi lamet amai o buple neli la pu ke bangali karbi lamet amai long bangke neli ada kacirap don bangke surihini ra throk pen surihini ra narkep la eseklo kiki eseklo la so pena phi surihini ra kep pen surihini ra krethok ladak kiki esek sek thom do ladak ningkan hinini la song bong si surihini ra krethom maningkan ke ladak hala Telangana fan state ki piahut ladak itu ka jesong thedung dolo hala soang bong si jakas bangke nang plang lo lapen jakas ke nili seng dun longli jakong po thom kepra siar ni bangke adabako aprange nili ke kanchas dikom along vice president la se hala so adab nili phan ala kanchas dikom president a kai nang hang lo teron sang wangi ma pusi loru lang so dam lo la si hadak lerok pe nang pulo bang council aget ingkirat le lo to lok et hang la si la hu ke sob drama ang se lo puma la so pe na phi neli damju ladak la an kahuri neli thekdun long le la pen neli dak nanga chele bang ke for ni pai for ni la si jakas ke seng neli thekdun long le jakas ke seng atum do non da dakli tumang bong si do la se alang li tum si chini ko nasi ke seng ta neli phan ke Chief Minister pen pai kresiar ni kacing kiji puahusi nang cerap du nangi pusi nelifan banget thom hala jakas ke sengwe ke tum nang hang lo hala so teng si neli cerabun lo amar hala so pen api bang ke api first round na talk suta cerabun lo neli de lo non la APSL sia president ke hayalang lima ta dolin tum ke advisor capacity pen si don lo alangli phan chief advisor pusi pulo chief advisor det delo alangli bangke chief negotiator ateng si kam claim lo la so teng si neli cherap dun lapen aphia bangke ko piluma hala first round talks do that pen neli phan bangke ko piluma nang karbila madam mai pen bang phan si president deng nangi pul jakasa chairman deng nangi pul neli ta hok tin kok lo chairman nang bat kok pen kado we tum kar ruji pu neli ta matha the sita sorsa se athe neli ta neli ninge hang si bang la si bang urup sita me non bahini bang thom vet sita me non ke anong doan athang doan sorsa morsa lamki lampong ko pi mage do ta la bang ke ni liga chairman lo por la inghor pu long le ni li tarik phosi dak di phunang ke le la so teng la so prang ta ko piloma la kathar sangho hem guwahati long ne li tum che tonglang hala so ta dak sialam thedung do adha tum pulo la so pena phisi ni li hem che bang lo la so teng si hala 11 tarik ta cherap dun lo so pena bangke ko piloma nang hodai ko teng lo jo amasi deng dun nang ko lo khai interest la dang ni li thek pi gre pi ni li si pe choki palam kali ta bang ani hadak song sir kep do ke senga hot hala song sir kep atum ampen api ka do we bang bom si song hing koi do la song hing koi atum request ateng lo na ke nang ke pe ka teng si ni li de so ka cheperai do la son si ni li dak jakas long han Jela jakas atok kopia posi fail delo kopia posi chunche delo
Jakarta talks failed data ko piloma anut ko prek pan bang pan koi dama di mabi eme tangang bong mo pen pulo non la APSLC president ake hai la peneli tum nilita dolo nilita advisor capacity si ke chengko cheram lo pe phi an bang ke nili pan chairman nang peklo la so phi sita lang li bang ke chief advisor lo la pen ke chief negotiator si dolo ladak ke fail data bang ke ili tumang bong ta ke chok chidu ili tumang bong ichok che bang ke gopiloma la ke dak ke la so sabotage abang do ladak talks nang ke cheng lo pupen ke political activities bang ke dak ke hectic lo jaka sa phana bang ke hala sot ke tenge political parties atum ke hok ke gopiloma la ke tuma rival lo pusi ke la si la punoi la benoi pang benoi hong benoi ma kona benoi ta la so pot free nai la so ki free nai puat theng si gopiloma second round talk se dot ke major founding organization lo KSA tumhan mange pas split derlu pas split desi ningkan ke thom office seal derlu lason si gado we dak dol dagang bong pensi congress atum ta hala to non congress atum ta dolo UFHS from lo United Forum for Hill State hala ta nang seng lo lasong bong si go piloma you must ta nang seng lo lasong bong si council ka chari bom atum ladak jakasa long edo organization tumhan ke nang par hidun bom la hui ka dok ka via lam pensi ko piloma la sot talks bang ke fail nang koklo athe non alom ke bang intelligence report ke arni wang si ke dam a second tin si ke dam ladak jong si public support ave mo pran je thana son dak jong si public support ave pulo tang dehal pu ke talks a importance avelo la song bong alam do lang he ta non e pini hala pan ni li dameng tung ta song bong ke kanchas dikom KNLF la pen ke kopiloma ni litum jakas organization ke thom kopiloma joint movement claim anang po alam da du ka chekroi du hala so teng si claim lo ta la no hok ta le det lo la si la ki chun che abang ke ilitum methang ang bong si ke chok che du la si a hok alam pudam nei pulote kopiloma ni litum si ta me phong free government atum ke la so isi a chance nang pilo ta ni litum si convince thek the delo punang kok pu convincingly nili tum si la so demand bang place thek the delo la penon ke hala so blame bang ke bang e kat elo ke hala so blame bang ke nili a chairman po sa bang si nili bang si inghor nang po la pen ke inghor lo non masa so responsibility bang ke nili si an lo tenon sang ho jaga demand do la bang ke voter list in thanai bang khai phan trading license in thanang ji lahalam do te la inthan pen banga khe tum aphan thang effect fe dei ma ba kopini legal provision do ma ba inthan sida me thang the court tum nang rap du ji balason court support du ji pulason nangli matha dam ma penang alama bangke ilitum openly che than the da sige me adha kalam bange recho kaparecho ji po tum ke policy ke che than the recho patum ke upilong kapo laso ke chithan the lasi non ilitum si tameda karbiang long ke sonu sokleng lo ilitum si parecho nang po pulote penang alam bang ke ilitum ke e kamben bang si a ron along ko pima do hala so teng si nang men si non thurnoi damnoi pulote ron lo laki athe alam bang ke la buson dak aku ke plak nang yalam do lang nili chinia teng ke aprang ke ilitum karbiatum ke la non akar biang long hen lo aprang akar bialong rilo halapu west anat ke kopiloma chinthong rong hang amri pukela ke british ke bang pen aprang da u aprang men si dulu hala hen lo ilitum kar bialong rilo lapunat wanglo te kopilo nili pupo nihang pupo lumbajong pupo lapun nilip nihang lumbajong hen lo is kar biang long lo non la pen ke halapu chinthong rong hang amri hen lo west kar biang long lo la pangkang pet si ilitum kar biang long lo british ke bang aprang da u aprang la north is a history ke tokut a history la so record ke do aprang benta ilitum do muthe ilitum bang ke kopilo la bang so boundary bang ke scientifically not demarcated la so demarcation avi la pen konani ke bang nang cherai lo konani ke bang nang ru lo armu aphai ka kijum bene jok la si non bang ke jong si bang aphana men than nangi pulote koson lo ke than po la hui a cheng thip nang ni po bang ni li puji ke thanu ne de ji adima be ne ta koson si ke thanji ma hala bang ke ilitum intellectual ilitum think tank do nai hala sot bang atume think tank do ge komantu arni konat a meeting sila kona pen ke bang mana pen bang atum kar biang long kar ni si tum cherai det nang pu achi thokar thu pringet lam ni ningje je mati di
maning jem Arjun long ma Arjun long leke ilitum sitame a ting teng do nai ke siapan la pen halasot ting teng along si kaddo ka velam che thanai pinia son son sitame go piluma la bangke non ke che thande lo sita la pinia son son sita la da ka che thande dakan si do chenji poli ke la hui dambom mati dambom ke dambom pulote kaddo ko eta public lo pulote daksi bangke karbi etuma salam the pi meong de do chiri pia so che pere farkong pia so the kere pumat ladakan lo banga chance na ala tum abbe nang ke oddu nyige la sila ke thani ta problem de jong si pumat than khut khut de than pong pong de pulote ko pia the ko son si ke thani ma hala bang ili tum matha pe me la pen ke abang phuti na phan thanu ne poti me aprang mikir hills trek bang ke karbi along lelo Sipsagor pon lajak Sipsagor pen sinang kontrol lo Nogong pen sinang kontrol lo Halapu Khasi Jointia Hills pen sinang kontrol lo Mikir Hills district ke seng thur bang ke halahui along lip ke wanunan bang e wan lo along lele ke wan chotli ma tidi amunita wan det ke ente hala tumang phan ke tuma thang ne lo ma la pen ili tum kopia right si ke long ma hala ta ili tum constitution long pen si ke long la pen hala tum sita mo pen than son India citizen lo pulote hala tum da right do la sila hoi ka dok kawe ke lang parsik nai la pangching pe me nai la sila da ke litum think tank ka bang ke do ke nang so Choroik lo. Non jutsi question sonik lo nang lipan angkar juji bang ke. Jakas puke Joint Action Committee for Autonomous State. La sila bang so autonomous state ke kadok kawe da kar ihura kene issue lo ili tum kadok kawe ta ning hang lo la si nang liteng pulote autonomous state ke palong lok ji aphan nang lihin pen kopi bidi banang lihin pen kopi atau warsi nang lihin thanik po non na teng ke claim ke dam pulo dang te non na teng ka che song non na teng aning ang thin pulote karbi tum ke autonomous state long le non ingkan owe thong kep puper non ingkan thong kep li owe thong kep le che song da ko pil autonomous state ke long le non na teng ke athe ke hang ka chi thiang se ma ti di mane bang asap dam lo te nut bang ko sanun po jola puson ma ti di lasi jong si long nai pulote ilitum example isi ando nan Telangana kusan Telangana tum 1969 pen ke che song hala tum ta 1969 pen che song si pelo 2013 lo agreement lo la 2014 ke la tum long lo halatum koson si ke long halatum ke long bang ke kapi jut ahud bang ke kopilo mage claim la tum bang ke nilitum adak Delhi long seminar pi neta dun lo la boru tum pen halatum ta wanglo halatum nang than lo halatum along Telangana Joint Action Committee pudo Telangana Joint Action Committee a chairman ke Professor Kodandaram political science a professor ta retired lo la sopena pia lang lipol thet la si non yong si litum pelong nang ipulotang te gopila hadak student tum na faction do sita bang student joint action committee pudo halatum ilitum ta dome congress atum da state autonomous state nang ne pupe ke BJP tum da we have small state agenda pusi puke APSLC tum da prang le 6 schedule pusita non apike upila autonomous state nangi pusi pu matidi jaka se nang po kansas diko matum da nang po pulong te la puana monita ke nang po pulo te ilitum kadok ave claim rap pet henoma claim rap pet la sokar biang long virde jima la si la jong si ilitum a congress a BJP a APSLC a ASDC a kansas diko ma jakas kadok ampen NGO tumandame self help group tumandame Yung ilitum claim rap pet lo pulote lam the sivet pen jakong sivet pen ning sivet pen chechong lo pulote lake kelong le deji adima mase ave alama mase ave sita nona teng si ka chesong pulotang te goplan ilitum non ningkan thong kep kali ove thong kep le chesong ta labang ke neli teng kel neli analysis bang ke long le la pen ke la so ka chesong bo mahut ilitum aisu ka prek ke hang bang ke lake neli teng ke chokche Nilitum memorandum along a tok apila. Provision 6 schedule along a provision of banke, it has been practically found inadequate to protect, to safeguard the right, interest, and identity of the tribal people. Pusi tokomati. Laso 6 schedule ting pen kelong aja kong banke ladak inglong aso atum kar i
la pen ke ame thang ang thek ka chep khang ji la so bang ke un elo la si li tum phan ke tuen hala so article 244A ateng pen si autonomous state si nang pinang pu pualam lo 6 schedule ke 6 schedule lo jong hele pang tang si ta 6 schedule lo lagi la ke man the issue ka divert ije phancho na lo neli ki puje bangge neli la panar ni ningje jelang hai sita ke gopiloma la non autonomous state ningkan kwa lo litum ke ham ningkan thom ke bra sir ke bak dol ka litum ningkan thong ke bra sir ke dong bob autonomous state nei la song bong sia hilia kaman rong rang dai litum je song lo mati dak si pa he me lo pajang re lo thia bang thilo prandam bang dang arong prada bang pradlo ahem prada bang pradlo pulong te la panang bong ta ko phi litum ke gopiloma la ipisi ke chiru thulang 6 schedule se chahangi pulote la ke retrogressive move possible i phiga chirui lam si claim lo la si la hoya hud bang ke jong si ilitum klar dak pen chini pe menang ji la ke ilitum phan kopi ma ke nai nona teng pulote ilitum phan kopi ma ke nangi la ilitum chichini ne command to ne ke 6 schedule command to ne ke full fledged state man to ne ke autonomous state la son lo pulote central government pilo ma tha po la tum akar bi tum se ason lo pini la pen na phala pen abdi ghala pu do clip me nai lo la si eli tum jong se autonomous state nangji pulote non aning ang thin bang chelar nai la daga congress a bjp isdc a phlc a jakas a kansas dikom dolang pulote kadobe organization dopi ke ma didak la tuman da wang si dak donang po isi donang po ning si jakong si ben song nang po nona masih tame BJP tum hi tame aprang Kongres pan pulo ke nang tumge Dispur Delhi da Kongres ke polam lo ya triple engine alam lo non BJP husi tame triple engine lo haladak ta to non bang bote asa beta kong hadak BJP led ke mati di dak ke BJP le dak ta BJP le nona masih ta BJP tum da esono kam claim me ke claim nang bang ke CM bang hini chairman bang hini MLA bang pho party president bang ethom lawi ka MP nut kado vechera pring ra jong si la so lam jong si party level government level place pe melo pulote ke long le de dia lam ave la pen jong si la so bang claim thu pulote hadakta longji pusi nelike matha la pen BJP tu mangke to nitum non kalia frang pule pujita BJP tu mako isilam ning chipi nai ke la bang lo la 3 autonomous district ke congress bastion lo lake Kongres atum la non le hala Rahul Gandhi tum hala Gandhi gor pupue la so Kongres bastion la Ladakh non BJP adim nanga chelong e 2013 Mea chiklo tapir gawa isi sithi nangelo hala bangso president hud orun terang hud hala daka pot recreate si reproduce si la ot crisis karbiang long arlo ki lu se adim chelong mantidi la si la so bangke laso karbiarat phan kache pe pleng kache chakalam bangke nona BJP tum si tamya towar do an bangke kalite alang li tum si ja ponang po party ki doan kadu ko ve organization doan manta ko piloma AC platform along wanang po pen hala bang Telangana Joint Action Committee person si ko piloma wanang po hala daksi hala so teng si la so teng si ning si ja kong si pen claim lote ke long le dia dim ave sure ekla la si question mane karjuji ning hang do prote jong si ave prote inut lan velo ke inu velo ke to inu velo de no ne foi ken velo ti hek pen specific nang le PC karjuang tung ma hala lang do nik thate man lo Hino dak ma hala berwer kaprek do lang bo kemi ase dang lew ni madakan ho technician ase betul lo kalau na lo avelo maru dagan mang juna lite dagan mang juna dulu dah kona lo dampo to choro parlo apor kelong pot nili direct question sir juik po Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong kejapon CM Dr. Tulian Monghang ke hai la palang lituma team pen bangke
hemprik aparmana bangke letum election batui nang ni pusika da pulo lapen nalang letum si hemprik aparmana bangke kadu we political party doan da wang pet pen hang lapen nang puseng letum pulo tang tie lasu ke hang hang bom lo setelah lasu ke hang bom pen la kadu we political party atum kachikoi dundi ajoini sinon puta latum itum hang lapet long delo lasu ablem nang li komasi kipiang tung akai Korsing teron. Choro iklo. Sebet ke laso bang ke kachari bom tu mansi Arjuna ita tak hang bom lo puke konani meeting along laso ninggi tu bang chokchi. Important question. Ha? Buhet ekdom isi ti hekben. Majok pan blame belo. Sitame mau ta sabet ta bang lo MOS 2 ta bang lo MOS 1 na lo. Nali pan ang pupilo hai. Tame itum ke chali nahi mate ki chokchi ben se chali nahi mate. Asi kuson ki chokchi si asa vet itu wan tek cedar lo la jakas tok sut bang isi orang macam ni tak bang la super se chok cedar lo asi non next pa chok nang pus ki puya pan hai la si koson ma la jam Non ke kapechok ji atau war masih awi ajakas masih free pun lo mati di ajakas masih free pun lo hola sut hala sohut sita nili tumpan hala bang sohuna first round talks non nili tuma chief convener tadu nili tuma chief advisor tadu First round na talk susi pulo MOS along konalo ke chok che hala pe chok nang pusi nang pusita nang ni tum phan ke autonomous state si nang pusi la da khai chington ko hala so ten bang si piluma apor damlo lapu pen bang ke arum ke nang rodun bom lu nili tum first round talks ke dam hot Guwahati the Delhi Karbi Bhavan duong le jam hala Assam Association pusi inut lason kapachar ninga bet long si ke do dam nang Poisa aja pon 50,000, ningwe siwet guest house long edo gitu nang kuan lo 25,000. Lasi kecok ceke na hoga riam na kecok ce ili tumalong sido lasi ili tumalong cepecok nai. Ili tumalong cepecok nai bangke ili tuma history cipur celang nai. Uwe ha 1969 APSLCR ni lasopen na prang lasor ni penanga jesong da uwe pici nang jesong na. Komalo kecok ce, konat lo kecok ce. Konar lo karbi atum kelet halabang soyong si litum cicini ne tik pulote ne like mo pen kaning je teng lo non ningkan thong kep kali ove thong kep le chesong da ne la pen ke jakasa hut ke fail ke lain lo la ke fail ke ladak si bang na pe fail dun lo sabotage na joksi ko piloma la bang ke afi ke damune del government a response ke hala sota henu ne ke blaming tung te ke neli 2014 neli tum BJP phan cherap lo haso nang pu nang tum BJP phan cherap det ke Rijat nona fike pilwan ni tum bende hala nang tum cerap det po tum si BJP longe dolo la palam lo jo lasi ke chok che ke tum thang bong sido lasi laso ke chok che bang eli tum non che pe chok thek nei che pe keng thek nei eli tum ko nat si ke chok che det ma ko son si ke let det ma hala bang yong si che pe teng kreglo pulote ke long le det nang ya lama bang avita hala so an ning bang doma ve ma la Hemprek nang ne pujo ka pupe ke kali pupe ke jok ta hemprek nang ne puke hemprek nang pusi 2013 31st July protest ke jok ta organize bang ave ke laso pen I ruya kang team laso protest ke widespread protest ke kopinwa la ke jok ta organize ne jok song da credit den ke a phisi kopiloma isia halada government pen talks dui polote isi do nang Busi laso phisi kopiloma la jakas ke seng neli ke chini do atenge a jakas ke seng da kopiloma tipian se drawing room along tang line mola puisi bang pi mong chetene dalo neli choklo gadi choklo bo tande oh kadam non aduntu panelist lake ilitum katukuvita chinghon banglo respectable person alangli Dr. Tuliram Ronghang CM Karbanglong Autonomous Council alangli fansi non hang iglo dakan
ke chengsi nangli phan kurwang thu pajer iglo la solam the bangla pohelo nangli hat-trick lo MEC ke hai batai thom lo pen CM ke man ta batai thom lo sila so puthak nangli phan puthot kurwang thu pajer iglo sir aku nangli phan eson kurwang thu ke pajer ji po bangla pohelo hu khorsing terang CM mandat pen non an nangli 17 nang deng lo Great Roxy lo alang li CM mang deng la song bong pen 6 pack CM ave pin lang alang hilo la salang li phan sila dak ke duang bong da maduta 6 packs ave nili matha tengke 6 packs maduta ave kasi la so puthang nang li phan congratulations nang peak lo aprang ke 87 kg spend non ke 63 anlo Joy ke karita ke thanta pali lage seta ingi bang thor pir theke sung nai akamang bong ke la 6 pack ke semar dei silo sir to jando sir non il tum kaching vai paprang ponang sar nang li phan akoi penang do si akoi ang bong ge si bang ke fort ke ta sakuri appointment pi theke da nang li pipe la pen dead vacancy retirement vacancy lai anta sop asam government si pi council hin penang li inut phanta piun e pu la so akoi kwan ahok lo nang li thani pajir me gi ma mission lo aprang sinili Karbi Anglong Press Club lapen Difu Press Club ahin pen panel discussion of current political issue of Karbi Anglong la so puthak alang litum pen patir pipon panelist ke doana tum aphan isi pen topics pipen karju lapen ke ko rara thengno mate non ke social media active pikpak la media thengno la so waida class sabalam karju pon theke por aprangsi organizer satumhan choropar piklo lapen dak panelist along ke doan atumta isi pen ben arjudun bom lo anu tinda karju ateng ben than pachini pot alang tumada ning sampik lo la sinili phan moheta pulo karju ateng si lapen entertainment kalipu jaiga thar mata than lo pinike isi ka serious nang ye alama putha anu tinta dake doan ke pini ke thekere tumang se lo ake hai Johnson beta CM ke man tang bang phulo Huliram terang dame MLA minister lapen betai thom MLA ke mantang lo Elvin teron dame GNU pe nange pass Jawaharlal Nehru University top university lo Delhi ke Dr. Dharam Singh teron alang nita thexel resar bang phulo alang litum dado lang non panelist long lapen ke jai gathata ECS pe nangman lo la sofi ke alang li oko ECS pen IS nominate long pen alang li retire IS man lo la pen ke ako bida sing long pya kai tame alang li ta sakuri chiriya indet pen ako MDC thur pen ako EM man pen ako district congress amai phu ke chelong dun la pen ang par dadak jakas moheta than lo alang li tuman dadak ke thekere bang phu tumang selo dak pini karjuji la pen hele ke song bang phu tuman da do et lo lasi piniga discussion ke ladake kachelem kali karju nangji anutin da parsik nangji laben nili phana koi ki pialam da nilita ko pie bosia koi nang pi mala so reply dai litum jipi thek nangji mate ke chok che hodmu da che admit thek nangji mohet khorsing dron ka hai ki poson lasi pini nili phana karju abang ke je nili phana karju koi nang pi abang ke alang tum na karju abang lo nilita charju long je social media long penanon ke anu tinda mobile chot ke lasi third gate fourth gate asa kuria power kar bilo to mas council long na honda eta phita me people si third gate fourth gate asa kuria power anta me pachirui erla power bang state government pache pon lablo kar bilo to mas council 62 autonomous council laso a power bang people si pachiru lada karbila autonomous council pen warring about sai piune lang mapo lasi laso putaksi nili pachini po nili dina hot
appointment kipi nilinon ningkan gap sosial nang le tuma hirjume pen Karbi Anglong rat hirjume pen la pen moven nili thanten ne kang pucheng abang pulo MP Omor Singh ka tiso ke hai tame waida klap sablam pachini lo la pen Omor Singh tiso ke hai tame jumesan se alang li lam jai dun lo mohet alang pen karjua teng pen ta alang li tai nura munir lo bitai ke thom MDC ke rem ako bitai ke thom haidet pen api ako non MP ke pa haidam la se English pen pulo failure is the pillar of success ke alang tai nur lo la Omor Singh disota MP aja belong MP man jani hango ke thurji na te hango kita pinang binung hai hege la se alang li banda choro rote one la se nili din ho hadak la figure do at lo la penamen ta nili dak impu at long dek tang at ponang la tumta nilong isi abuk let sini li tiar ji tu tel nili din ho appointment ki pitang la non advertisement pibom non pibom a department thong kera isi 1000 plus la ke West Karbi Anglong district phan hola ta non appointment advertisement pibom lo sa lahai bang ke nili dak plus ndelang sa non ki pitangan appointment pitangan ke nili din hot siaman bom hot 11,163 bet lang pan bet lang komolang la si la song mong pen inglong a so tum phan tu eta nili bajikri sian ta nili office si lang lang the hok pet alam silar phan than nangi ladak bene pita ba lo pulong te mo bange mo finili phan ta nang ton thore ji ta pen amai ju ten la si inglong a so sidul tribe satum ke long 79.39%. Others though 23.61%. Lake dak ladak ladak cherso chok che chot calculation nanda yo. Ladak bang ladak 23 bang chok che lang ladak cherso ladak computer bang chok che darlo. Lasi lahai hai si appointment aputhak bang ke nilipilo lapen sanction post dead vacancy retirement vacancy lapen ke akimi West Karbi Anglong district laso establishment apus an ke target furgar ke Karbi Anglong Autonomous Council pen se advertisement pilo Karbi Anglong Autonomous Council pen se lake appointment pilo as per merit si pilo ethe nong yang lira chini lo nang tumna chini lo ye Supreme Court isi order do je without advertisement ke appointment pilong le as per merit se appointment pinai laso teng men se appointment ke nonan ke letang 11,163 lo mo pene karjui doi de marjuno na to hin ben ko dolang ma nang li la bang so appointment gi pi aputhak jasemet pet radapan paklar dak pen ke than ikapor nona bang ke nang li pan akoi do thulang Karbi Anglong along le 10,434 square kilometer do lahai long le kelang aphan air office do along circle office do ile tum along do dongka circle office puing non fuloni puing on silunijan puing on nona bang ke dongka circle office bang ke kampur si ponik dat lo silunijan circle office bang ke golaghat si ponik dat lo fuloni circle office ta la son si nani si hong si ponik dat lo po kon na hok lo nang li labang so lambang thanik nilitum han kadoy pan nang thanik tha ke thego ali ma la cherso computer on chelang nang ko mo than thu ta berta munang dep thu check na puta phari asidak la si non nilita arjulong je Karbi Anglong Autonomous Council ke ilitum phan ke nang pilo 1952 land belong to under Karbi Anglong Autonomous Council so land belong to under Karbi Anglong Autonomous Council punang pilo total we have 4 revenue circle one amang ke dongkamukam revenue circle two amang ke lake fuluni revenue circle ke thoma bang ke lake difu silunian circle silunian circle la pen difu revenue circle la flia circle ta menon ke dongkamukam circle bang ke kampur pondet la pen ke fuluni circle ta nogaung pondet dak difu revenue circle la pen gol jurha fuluni silunian circle ta
Gulagat pen Jurhat pondet. Laso akoy bangke nili mitanga je teklong lo nili pana akoy nang epi. Sinan nili kacinia tengke nili tum la long free revenue circle ta ponpe. Karibelo Autonomous Council under sido lapen Karibelo Autonomous Council pensi long le pota ta pibom lo. Lapen long le pota kipita miadi pen peredik pota ta hini da pielo. Lapen nilidina hosi apanga Assamese long le pota ta sita Assamese pen ko nili English convert to lo. Lata nilidina hosi claim lo isi long cheperai lo English pen sinon ke long le pota pilo. Lapen ke Muhari siya koi nang pilang je 10,434 square kilometer. We have to tell geographical boundary 10,434 square kilometer. In West East pen Pangrumpiat. Sita lasong mong nili doma beman nili ta daud. Ahot pen ke block 1 block 2 ta ilik tumanang petchet. Ahot pen ke ako me Nagaland border ta interstate border laputan nang petchet. Ahot pon lang te ako Hoda doramla konsensi lo. Hoda block 1 la Doalbaguri konsensi ta hopun nogang ponchet. Lagi inter district border lah hai. Laso nili munthi lo. Yaro tumban hukum pilo. Karibelo Autonomous Council Land Revenue Pan hukum pilo. EM hola sogi EM. Nonda EM lang. Omor Singh disoke hai pan. Alang pi arpu PC. Laben kapecara dunji pan dorsing roha kai pan non MLA lo. Alang tu arpu PC. Pasarve lo ningkan ini api pasarve de pen api la tumban report hang lo mondor sk tumban ili tumat along leke jumje 10,000 adim 10,434 square kilometer la tum nangi pia tenge 11,000 plus do tuko kijum gali 11,000 plus gitu tu hala tuma gute na report yaro tuma report de lake Mondol tum sk tuma report gute teng pen Ete lapua bang ke Meghalaya block 1 block 2 ke natural boundary do langroi do. La sura bang ke apen itum notified boundary da do. La sote men alang tum ban ka survey teng pen ke lan sinathan. To hala lo sita nilina to mana pachin ye bang ke nilidina hot longle pota kipi. Tute longle pota kipi nilidina hot Tutelong le pota nilidi ni pihut choklo Difu revenue circle 1,41,546 Lapen ke Silunian revenue circle nilidi ni hot kipi 1,24,403 Lapen ke Fulani revenue circle longle kipi 1,41,576 Lapen ke Dongkamkam revenue circle longle pota kipi 1,54,050. Lapen Pangrum pet pen longle pota kipi 5,61,576. Laningkan Kebang Bong 5,61,576. Lapen non head jong nili oko Mondol SK tumpen hangsi revenue circle plea revenue long ke claim Warenga warsai ke doana tumhan dax ke hang ho lapen ke Karbi rong asaramai lapen Karbiang long rong asaramai tumhan da hangsi lapen Sorgari Gamra Association tumhan da hangsi daxi nili hukum pilo Karbiang Autonomous Council pen cekloyon thomang bong mama long le pota ke long le tumhan an ete Karbi tumge long le pota Citiar selet pik bifam pi selet pik ala nili sopo long le namdun di somanat la nelong le puchona namandala sa poisa ke pia sita apota ave ke raidun chonat la sini lima thasi je adon tin pedam po cekloyon thamang bo bifam daudak mane ke signature mari thekpo mane ke mari thekte bang de tip mari po long le kon badon nang lika cerai ciri kep ciri koi ciri ini ciri si puta ba mane ke ciri pharoi si ba la ke nili hawar ciri suri si puta la tum bhan long le pota bifam sain pakuri at po bang nang ne dak
la pen ke party dorom cipu pepin lo lake la pen ke la tuma phan ako lene vejir board meeting hang po bifam pe pass po ingkenil tum isi resolution and po arona teng pen la so teng pen la ke doan ke long lia tum phanan chekloyon thoma phi bang ke ake joy pen si ni tum openly si long le pota ke joy pen si ron po la pen ang par dame long le pota nang ke chen dun je phan ke bang ke dam ha tum phan lata ake joy pen hamren pen non jeneba bas bhara bang nangi inut pen pharopli pharonar cap ke dam ke bang la pen ke an ke chu pharo ini suri si la pen pota ake joy pen cpg la so saeng deng non la so November December pen cheng pon po la tanang tum ka dogo betanang charap nang yi pusipu ta hala kampur pen lagi pg gali nogong pen lagi pg gali Bulaga Jurhat pen lagi pg gali Karbiang Autonomous Council pen si people lagi na tum jinno la si hala ta so ang deng ta ake joy pen si longle pota pg lada ke mane BJP kas ASC CPML APSLC pupe ano tining long so phan la si pota pipong la pen ke 5,61,576 la ke record day record teng lo len video recording la song mong pen inglong aso tum det ke long 90% no si long le pota pilo hala 10% bang ke hilonjia ohomia pupu 9 se Jion Pathok apu hala bang ke Jonadhar Pathok latum ke do ke ho British ke do open si British government ke do si latum ke do hala tum ke Jonathan Pathok ke Karbi Anglong at United Mikil Hills and North Kachal district hot ke Sengcheng hot deputy chairman lo hala so deputy chairman atuma bang ke la son atuma phan matha pensi dake inglong so kalitum 10% dolo 90% ke inglong so tumansi long le pota piglo mo yok si ratum ben pini ka chini dolang plong te ko nilita aku cisik lo pini mote Choro iklo nangli labangso ala maputhak klardak pen kethani ka pot with data with geographical boundary lapen data angton kipi ka pot nangli phan akoy do thula nangli ke kon manon council long development akam claim penangan nangli development akam claim iklo non dak li tum dobom labangso audit town halls tame lasonik lo lasi nangli lahai development ke claim bang ke MOU SCC ahut ke chetok MOU lapen MOS 1 especially UPDS alang litum ke chetok ahut a provision ating bensi la so fund a provision allocation do la high provision by special package do la high pensi ba la so MOU pen MOS pensi nang libang ke so tangka pen fund la so tangka fund bang sinang li ke chong hong lok pensi claim lok po rami thang ke fan wan thek the jung ke wan thek the bang wan tang po si chong hong dun lok theke da tai ni lege theke theke o ni lege theke o bangali a hokalam lo ke thek pi bangali ke reset bangali la se ke theke che admit lo thek da tai lage bang nai koi ta hok pe dalam tai sita dak na tum dak data dolo la pen ke ni le ko ho tu po hada na tum thek long lo MOS 1 2011 UPDS tum agreement kuri lo non rong phar sang hota dolo surjo rong phar ke haita dak XMP Horan Singh be ke haita dolo la tum ke signatories lo hola kangjang tera ke haita dak do lata signatories lo la pen MOS 2 la ke non lang tum dolo song mijing tiga thar ke hai la pen ke dera ke hai tum la dolo 2021 la hinia MOS nonan Karbiang Autonomous Council a record banke 3 crores 342 lakhs 0.61 342 crores 0.64 lakhs belang Karbiang Autonomous Council laben ko PPI scheme ke claim bulong de la ke dak ni long a booklet sinan tumanang pipo non dak malong offset si print ama to a paper idiat pu pete nang ronong try ye polo a paper idiat tawla tumbang ke ama si
paper Guwahati pen manang lang po. Lasi dak nili MOS pen kapre ke claim bangke 20,000 crores plus tentative la bangke tentative cost ke suring ko ya bado ke thek lo henelita bangke lasi lasuk pipi ma ke claim bangke da bangke nangji pulong te scheme wise ni lidak acar so nang piunji nangji pulong te lahai ke scheme lo PPC ke claim ma lahai bangke dak public works department men pima claim simple example lo MOS long tawe MUU tawe nili MUU ta welcome MOS ta bahin mana welcome lapen alang tum kace song ta nili choro alang tum ban nili pene heno pupe lapen alang tum ban nili thang na pupe MUU MOS ta alang tum choro sita nili ki unana hormusi nili bangke pachini chotpo lasi improvement hala nang tum theklong lobon hala dak jo tumpreng hamren dongkamukam harogara toar joike ben cheleng long nang yi phan 922 crores 92 lakhs atangka lakenon akam claim bom lo dongkamukam town long ta 4 line doji lapen ke harogata 4 line doji divider doji lapen ke street light doji footpath doji drain doji lake 922 crores lai sibat lo la son si do lang la ningje long te munit mo ko andang chilo phak da phok pik bong sanu tin da hong baret la si sisi do lai ge la si abuk let sinang pipo do o thanang de do pik lang lai ko ana schema se claim bom lo than pui nang i pulong te la bang ke non dadak dog muka pen ho kajeronga lata nearly 300 crores lata non akam claim ik bom lo la ke MOS MUU long tawe la penako Rajagong Boythalang so tika hamren khandulia toar lata nearly 200 crores la pen hamren town long bangke la son lo 4 line la pen ki divider street light la pen footpath drain doigi lata non akam claim bom lo la pen ang par tame oko borpung tarapung atowar 200 crores ose borpung tarapung atowar nane thilolong te nilipan silda naga char chong pon theklong lo sita ala so toar tame body pe non bangke tender kore lo la so bangke non prabjin pe na contractor bang pangcheng pon po la so bangta non 200 crores plus borpung tarapung la pen BBDC atowar pen chenglok la pen ke habaipur pen ho dak kiruni sarali kiruni pen jirigendeng atowar kam claim bom lo bake ik bom lo am tereng pen rongjang phong atowar laida claim bom lo non dak dipu pen hu dhonsri atowar laida kam claim ik bom lo la sonni akama ke claim bom lo la ke ongoing scheme la pen ke isisia a consensia long 10 crores auditorium hall la pen ke la indoor stadium la pen ke dak gallery la pangrum pet pen 10 crores 260 crores 26 consensi la tahala dak MOS MUU long abe special bench ka chohang lo la pen Karbiang Autonomous Council SOPD a budget kali la pen nang parliament science planetarium taralang solong RJ kapelang ka lahai do thing pi pen chenglok lahai tame akapek ka chohang pen sigiban lo la pen nang parliament non il tum dak do bom town hall tame la tame MOS MUU long abe SOPD long Karbiang Autonomous Council SOP a budget long abe la penang parliament non norisang bong ke the nai lo multi purpose indoor stadium dake gym do yoga do la pen wrestling do la pen basketball do la pen ke akoda ke badminton do table tennis do la pen ke lawn tennis do la sa kot pangrum pet pen hotel do la ke India long ta kompik la ave pusipu la so ta la dak non 100 crores dak la dak dipu long sido kasa stadium long la ben noris long ke the nai auditorium hall nona chief minister si pulo kangpur ba dak Guwahati ta ave a capacity 3000 Guwahati long ke 1250 kola khetro ke la tame
MOS MOU long abe non dak 200 bedded 150 bedded hospital hola dak district hospital non tang elo hamren long kang puchonat lo la penang partame dak non cancer hospital la ta kimbon lo nan pupo flyover tame mane ke heno pu bang nang do nang pu application nang pia pang da do la dak flyover nang ne samu tang det pena phi full line flyover jida street light doji apiar ke parking po garian parking po bojara long abe 400 traffic jam ke abedat po both side ke parking po abialta service road pudala dakta ke damil full line la dara angsong full line abiar full line la so ning kanang bong kapitang je pan laya saing deng ta klemo dolang aporen opo chathanite la si kone ke claim bang ke la ke rat le pang sainang nilipan akoy nang pia tumbang ke tutela bang ke emona bang ke 3 crores $342 crores .65 lakhs bang lake MOS 1 pen MOS 2 dak pen siklem pon momlo la pen laso MOS 1 pen MOS 2 long agreement teng pen ke nanda nang lili pin lang pin itu lang te non kijutsi akarju labang ke autonomous state ke paloi phan atobar kosonsi nangli matha poniglo asabo pachini jing masar lake common issue lo na tinta lake long standing demand lo laso hempreka men pen da ke doanda penandum ke photo mangse lo la pen ke taxer da non Dr. Dhrom Singh to na ke hai mata ECS first class ke paras abang phulo alang lita ciriain si autonomous state movement ke banglo la pen ke West Bianglong tame Professor Manbom Professor Angelas Terang tama tami alang lita me in the name of the autonomous state pen si alang lita pinial ni alang li la so pil thiben namen lo la pen ke nona CM ke hai tame la so autonomous state movement pen si banglo pusia melang ni mithanga chathan lo non West Bianglong Assam long ke hola so ke top 10 long si BA pass Bachelor of Engineer ke pass bang lo pator phangchu Chirian si alang lita me autonomous state movement long sidolo Elvin Terona ke hai maheta nilithan lo India mong ke top university lo JNU ke bang yong le thek the puta me ane sila rajasti so ke hai dong social media long thek the pu lang phan sita lang lita JNU ban sinangai pass lo thek ne sanili ka chini ke alang ta international political science ke anlo top university lo lake JNU ke India ke Jawaharlal Nehru University alang la Chirian si autonomous state movement long banglo Dr. Sarsing Terang Dr. Jointerong P alang lagi specialist gainita Delhi sakuri claim momlo iolo lason si minimum qualification ke graduate hala sohot cumang kro ke hai ta nondo Bhot Kumar ke hai ta do alang le tumanda graduate tubang selo la pen ke uji timo ke hai dad deo pa daso kipia pani la so pani school nang school ko bina pani school hola non MLA ke asal lang do chang linung lang hola alang li bina pani school long master claim momlo da claim de pen api Haflong government college alang li lecturer professor manlo la sofi school inspector dalang lo ciriain la pen si autonomous state movement alang li da claim lo la pen ang par dame non song miji tame hele ke ot NDB long dodun lo chairman la pen api ke CNC la pen dera sang ho tum dame alang li tum song trok tum ta am sagor kurilo surjorong para ke hai pen chenglo horen sing bia ke hai la pen kang yang terang ke hai tum tame am sagor kurilo la tumang pulo politika power come from barrel of the gun heli amu pensi ile toma solution nang chok ji je song lo jel jang mana jong lo mohata than lo ke nilim bethang mata hem pregamen pen nogang jelolong cheklo joni si cheklo joni ra ni si
je anda cholong ande la bel ke theng long ti ka chilut nang lo aroi la si hempre ka men pen ki thigi jang tum da topik lo mohet khorsing teron na khai da than lo hempre ka men pen si je ka je chok ka je theng hem rit ka chi pri apan ke nam nangan da dolo kar bia jutta galong abi pin pin hormo lidar to wan pini ka pi oje timunge pini chi nang lo ke la ke la hai jutta klemer lo la si masi hempre ke nang ni pui la si hempre ka putha ke nili CM mandat pe nili chuning ri lo je hempre ke hang atum an non oje timunge ka hai da do la benola dera ka hai da do hempre ke hang atum an mo hela khorsing tero na kai gi po son sin nili pulola sota hempre ke hang asong tum an isi chingrum nang po chingrum ram mai nang tum dono laso ka pe do ke pha bang ke nili kaskom ke ase tum ban sin nili hodailo la pen galang tum pha da phalo penan che tong lo hola dak karbila mera mai abari ma official lo che tong lo hoda bangke abake che kroy lo abake sui kuri unde bang jui potum da do daka do pusi punonda ni than thelo leader tum ke aningoi lak thai lo lailam than ben mo mane vudlong thuti da tar din phansina koi thili pulata ko tuliram rang si chokchi puli pulata la sinile koi ke la si alang tum nang than ke signature da mari unde ni ke che kroy ke autonomous state te nang ne eltum ke la siksidul nangi pula sota sign kuri re pulang tum sinanga than na la sukur terang tum sinanga than sign kare la si autonomous state nangi pulong de sibera toar parti dhorom jipu pe pinang po letum la sosong jipu pe pinang po je election na hot ka chapa ye phan ko pe ne election manifesto la ke en bon po hala de autonomous state chekroi dun SCC tum da joson be kai thulo tum de autonomous state amendment se thulo amend da in the name of the autonomous state demand committee pen salang li election thulo la si anotin da do non la APSLC da me independent candidate ta jai ga thara ke hai ma da do autonomous state isu ke do BJP da do congress da do lage thuran tum da do autonomous state ke sita itum ke hang ji la so pet promang itum sivet situ nang ji la so sivet do lo pulong de hempe ke long bek ji bang nang pheri ji non ga anotin da belek ke anotin ke hang na belek ke la pen ke mo khorsing tero na ke hai alam si hempe alam si nil 400 repeat dun po aprang alam chini ne nili congress po mota nili CM mandat pen nili japon lo train i hom ri japon de lo bang suri thom jose non la bida singlong pia ke hai da dolo chetong nam lo appointment dera khai jang dun lo ke prime minister nil tume congress ra ke BJP government lo ni tum dharna do de pen aphi hadak memorandum pidam lo autonomous se reject dera ke hai dolo surjorong phara ke hai dolo lapen ke ko Dr. Mansing Rong pi dadalo lapen ke ko also George Milik tanang dun lapen ke dia phing maslai da do di nang li da do lasin amen usuk teron da la so nang dun lasi ujiti mo kai tum duma la so nang ne di la so ta autonomous state lama putang ni tuman 15 minutes nang pi sita ni tum phan 35 minutes ke nang pi derlo hempre kalam putak pin pura lo pilo lai silo second manke oko BJP dun thuro bota niletum oko pin pura lo batai lo dun rupen api pilam lo lapen ke hodak moheda lang ligi pu khorsing terora ki pu alam holo so ki pu alam mang la sorry no je BJP atum phan la solam putak thanjir nangi pu holo so ke thana manke dispol long auditorium holo long PWD auditorium holo long dispol long ni tu man ang hang lo West Karbi Anglong BJP district committee East Karbi Anglong Bharatiya Janata Party BJP party lapen ke Dimaso lapen Dimaso autonomous council lapen Karbi Anglong autonomous council lapen ke MLA ke doan lapen MP avelang lo sorke MP ke la sorke Biren Singh Tilang nang hang lo hola daksi nilipudun lo urun terang ke hai lapen ke puke dake roton terang ke hai nang tumle pang dak pang prang no nang tumge senior BJP apot la autonomous state puta ke nang tum resolution pon vek nang ipu nang tum pang dak no amat hola so hot
urun terang kai dan ingye je roton terang kai dan ingye je dimaso district president dan ingye je BJP president aman nili thulpur lo Ranjit Kumar Dasi nonge minister lo soke BJP president Dilip Soikia MP lo nonge nili classmate lo MP lo soke alang like general secretary lapen ke Funi Sharma general secretary apen ke sosi nili ninge lo thulpur lo thulpur sini ninge lo je el academy ni kheruni ke bang hot NDA government kape bang ya phan BJP candidate pana campaign ni pia hot hola sota public election campaign hot autonomous state dalam ninge laso pike Ratnath Singh Joiram Leng ke bang hot dok mukalong laso autonomous state puthai article 244A Joiram Leng bajong si pehai lo pulong te ni tum NDA tum benke lagi na implement people lada ninge ladet kali tapir gao general secretary lo sohot halaso ke BJP general secretary lo non ke MP petai thom lo ke mantang lagi Arunachal pen hula sit okjir pen ang lolo Ratnath Singh lo so ke president halaso president na teng pen si article 244A ke NDA government nang bangder lo pulong te nang implement people pule people si nang pipetet pun ya daksi ninge dun lo daksi nili sikan ninge ada ada tu tum do pulong surjong par khainan gun benang li kang yang khai da do di do ngo jo do la la omor sing so ka hala dor sing no ha khai tum da do hala sini li ninge lo la si state BJP benta resolution en nangji je article 244A ke ni tum phana implement pinangi pusini li pu lagi nili ni clear sini li pu no lo so ke la si isivera solution nili puye bangke isivera solution ile tum movement da claim lo SC Kascom da claim lo SC movement ke chengsi 12 hours si bon non Dr. Dharam Singh tora kahai tum ning doi joson bekai 12 hours kankil dolo ghonta kri ni kankil ke pangcheng lo movement ke ka 36 hours 75 hours 100 hours Kascom ta nang bondul lo kiti ke jang tum to pik lo sohot movement ke clap to hot last ke ko amsa go lakali MOU chetok lo 1995 1 April last MOU teng men ke unelo apo tum ko hele par phang nang po pusi hala sot KNB la pen ke KPF nang seng lo api ke UPDS nang seng lo la alang tum da chedan pen si api ke alang tum kiti ke jang dolo Police, Army, CRPF pen cedan lo. Alang tum ta la sopir tepen penana ke dar sum ke dam nang lo. La ta MOS uta chok cedar lo. La sopir ko song chok atum ta hele auto. Am sagor korilo hele par phang lo. Itum ta la pogali lo. Hele auto nang UPDS agreement da chok chelo. Song chok atum ta mo alang tum reply pipina. Alang tum am sagor korilo. Je song lo 2021 acik aningkan alang lintum ta ko MOS 2 memang nama settlement alang da cetok lo lasi niligi puye ke halata chun cedar lo niligi puye bangke non all asam lo delimitation ile tum am tagur kuri re pin pen bon be pin pen dhana do de pin pen procession nam de pin pen kachuningri pen request kuri pen apong achuning written pen ile tum West Karbi Anglong je itum seat delimitation hor isi MLA seat nang batlo kali magarang ta la so seat ta ST reservation seat inglo so to mansi la ke thulong cho jilata la pen ke nilfan Dr. Jointurong pia batai lo nilfan nang pu je nang claim thala budget preparation aja kong ni tum hote MOU ta ni lagi pik lo sita chun ceder lo MOS ta chun ceder lo ong ala Elvin tero na kaita nilifana pulo ja budget preparation aja kong council long ave state government men sinang tiket kopi piasa yang deng claim ima Karbi Anglong autonomous council ka ching thuru asai dengan ke claim ya phan state government men sinang hok aji lasi state government a pawala bangke chewan nangi kapechiru jire chewan nangi puat teng bensi
je budget preparation aja kong council long nangji autonomous council lasi nili junung ria teng pen non ningkan hini lo non chief minister ban ni tu meeting vai ching sai pen budget preparation aja kong ke Karbi Anglong autonomous council songsi il tumhanang pilo lapen direct funding nang pinangi central government ben ke bangan ete MOS package ke maximum ke central government ben segi bang 50% central government state government ke la ke state government ben ke bang 50% central government ben 50% la si direct funding nahi je nisit pen chenglok article 280 tangka pen chenglok article 275 pen chenglok la pen ke niti ayuk pen ke banjia tangka pen chenglok la hai tangka ke banjia tangka an ke central government ben ke direct funding Karbi Anglong autonomous council pen sinang pinangi pulo non chief minister panchuni ripen alang like retain nang tok dum lata lale chok de lo pulong te non MP ke hai bang parsu lo pulong te ile tumta doi dun lo pulong te lata chok de ta hai lage direct funding lo lasi autonomous era puta bang ke alang li nagarju borsing lo phala ke hai alang li ta ke photang lo ete alang li ta Karbi lo chang le song alang li ta me ni likai ja puber ihore sike hempre ga hot non alang li tumta nilipen alang li ta chobhong lo kese hot ke ile tumta dak chiar char bulo dak rong ni hang along sita ile tum ching hon nang po non MLA dorsing lo ha kai pe non MP Omor Singh diso ke hai hempre ke si kas kom po joine lo Omor Singh diso ke hai ke dorsing lo ha kai para phu ha lomen ke bar eta phung tang pi gamat itasi ka chi beng da ho lake lasi nilipuer lo Lalu ke cing hon tua lasi, dari sini lipu alam yang kita sono autonomous state ke hang ike sivera solution lo, itu je 1986 a movement ason itu repeat nang nelo, itu mong ciputot nang nelo, Karbian nang mong cing nek coy nang nelo, mau jaya kata pula cing nek coy nang nelo, itu mong cing nek coy nang nelo ciputot nang nelo, ning si pet jong si hang lo pulang te, lapian ke autonomous state a pan jong si. Hang lo pulong te non VGR ta highest budi seng neng budak se cingbai lo kente cingbai lo kota bang ke ako VGR ta ako Karbi cing rumah mai putu tu kok li lo ke kelata ni rata bata dunde nili konsensia tum kela pine local committee president duno nili duno Karbi tum se cing rumah mai po duno nili pununde Tala tak kacing rumah aku dunri buat pakta tu kente ta. Sosial media long teknologi long kente. Olah kat dunri, te pijar ke pelung manda aku kacik cik ulang malah ta aku. Lata isia politik lu mang tela kela ke. Kalima kena lata. Lasi, ile tum ke chok cia nutina do tahai. Chok aji nili pupe, nili mintaga chok cia data hai. Lasi, arnam ninge chok cia ke arnam datu uge lasi. Kalima lang. Mana ke Jisu pan ke kroy do, mana ke Aron Bari me kroy do. Lata Kristen ang mong na do pik, Katolik do, Baptist do, CNI do, Protestant do, Presbyterian mo nang lagi, Ongel Vin ke. Lagi, ola kathar sa ho ke la Baptist ke jai kathar ke. Lasi kache tonte do nitumla Aron Barim ke kroy patumta do le Lukimon do, ako hola halong chihu do, lapian ke ako kal higa pijo do, lasi citon ede lo, lasi laso kape citon jia mangke sungkrung. Lasi nilinumer ke une lake Karbi Anglong arara anu tinta kamata kau kapar sigi aja kong ke anu tinta tu nangi non ke mane pan koi loke nangi hemprek ban dekte ethe dake 500 plus amunit 547 plus amunit tum ke innovate MP nar juji mana tumta 547 plus amunit tum MP ban si innovate amunit soya ke dar juji lo lasi le tum abang ke ka convince kacuning ripen kape kroy pen kapicun laskin nanggi la pen kacingri lanang po lasin nana tumhan kado ben kaci sorsa ke nang nelo kaci pun nang nelo nile cuning ri bangke an election kit bang bom dam bom po di election na to bom dam bom po lake bang mane lahe ke bele kalam lo lake lahe ke bang pinene ke hai tum hai por em tum rempo moha por kai no hota nilita nili rahi gai no hot pulong nilita wartan polan cholo thangda belo lake lake rat tu aja kong sido lake itu mong celang selera ke ale belo thangda lasi nile choning ria bang ke hemprek yong sin nangji pulong te ile tum Karbi Anglong arat ke do an organization ke do an
la pen political party ke doan social organization ke doan intellectual ke doan hempre gamen pen iletum je sorsa se det pen kaching room la pen kachepekeng la pen kachepiri nang isi ke nang sot positioning riglo Choro parlo. Okay, hai nang lipan. Nona bang ke question answer bang thom veggie. Oh. Bang thom veggie. Bang thom veggie. kathar sang ho kathar sang ho ancura pen ang pumuti lai kaching dia beda lo tinang lita ka bang kali nar juara ke pulo mati ho Ninging no. Apransi bapuson may kitik take apot press club tum hana keru bi parpik lo senili question bang lai lo kai CM Sarpan alang lisi kado we Karbiang Long la pen West Karbiang Long ke intang kring kado we Nali pima question karjo je specific. si nili kethoma question alang li pan karju ido number 1 ke la hello High Court pen ke hai tang paragraph 27 labang su voter list ke selam je phan governor nang chi don nun de det pulo amani tum governor long da dam lo a file hada ke governor long ke li ta li lang la so puthak nang li comment tu an si pangcheng pon po number 1 number hinia bang ke len pata ki pi moher nang li peklang pon lo halada 5,61,576 lake nang li len pata pi pon lo pulo lasong bong pen 10% ke non tribal atom phan utar len pata pi pon lo pulo 10% jong sila khadam lo pute 56,157 la na bang phu bang ke inglong asu kalia atom phan pata nang li pi pon lo la si la within la 15 years ang bong ba no nang li ki bom ang ahut 10 years ang bong la si ilitum la nang li mo pen pulo hala aprang CM bate chairman barim atum maphan si pipon lo pulo hiba okhomia hilum dia to maphan tu asi la so puthai la pen ke thom bang ke la hello autonomous state ke kadu beta ning hang pulo kadu beta BJP tum da nang pipo pulo Rajnath Singh da chak tekang lo LK Advani Amit Shah kadu betum ta pulo te mopen ake hai CM Barim Johnson be ake hai ta pulo Joy Peak autonomous state ke palong ye phan ke po Nang li pima karjo ano specific. no nili question bang kala hello nang li tum BJP tum autonomous state ke palong je phan ili tum thekdam long langdam long nang Telangana tum MLA tum ajak tum bang chi resign titi nang li pu pen la MLA tum han pa resign pen kadu kawi ning isi pen dak Nali specific. Karbiang Long Autonomous Council aphan le niki pudam kali MP alam lagi pudam kali MP pen CM aphan le chi resign ni kali MLA aphan nang li pen pu pen itum autonomous state palong da prang nang pemali pu pen nang li pa chi resign ni ma la hello pardon Halayo hapu hala. Walang le. Ngela puna thu mani doik ma jong te pamo. To pini hempre ka farman pen ilitum kadoge phana pangrum tek pan alak tum phan choro lo lasi ke chengsi nili Dr. Tururam Rohang CM Sarphan karjui ke lahen lo 90% ke inglong asopulo 90% inglong asopute itum karbi atum ko alo kelong inglong asoge sop te inglong asolo sa itum karbi atum det ko alo pota kelong Okay. lai son lo lapen ke adun lang nang lilong autonomous council long nang kidun bom Land Revenue Secretary Ten Sing Rong Pi Alangli aningkan file kibi non puta nili file hadak dolang la puson lote la aningkan parbom te litum kar bidum ko on la pota ke long po la se alangli phan ko pilo nang li kangsai ji lan To. Hapu yo. No lang man ta. Lapu yo hapu ho wala yo.
Dale bang Arjuna Arjuna. Apor enjat pon Arjuna Arjuna. Thek thenai pon Arjuna thuara te tikdak lo rata ko. Chodolo. Niliren Singh Be, XEM. Isi hormu dak niliarzulong atumi dik penaladak labang somai bang akhir doklong penduji po. Lasenang ay pinselang dunham. Amat isi ni alam kapek langi po si Karjuson lo. Indian Constitution long Article 330 like a special provision for provisions relating to certain classes. About reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes in the House of the People. 1. Seats shall be reserved in the House of People for A. Scheduled caste. B. The scheduled tribes except the scheduled tribes in the autonomous district of Assam. Kali specific nang pilo point point. Arjuik po. Lapen C. Dagdo bang lahelo the scheduled tribes in the autonomous district of Assam. Laso alam ni lepek langi bang lahelo ilitum non la siya makahaya bangsi ni likaljulo hai. Laso provision bangke ilitum Karbi Anglong ke madu talang lepima. Article 330. Laso teng pulon te non tribal amunit ke Karbi Anglong or loke Lok Sabha election no Bidhan Sabha election no Council election no election long ke nang thur no non tribal. Alang tum voting right doji sita asit ma reserve. Lasi la solam the putha il to ma siam ke hai. Study lone Choi luma. Doikji. La constitution na puthak doik lang ele tum long masab alang le tum. Alam than ka po helo boha po po ya la. Kalilo pajudik nang ponang like. Non ke to hante. Hola ang tong ning yi tho pine ya. Ang tong ning yi no. Pajara rari mohola ke derong lo pusika tu ilang tu leader ke. Jadi pading dia lapen debate me melam ni jelo theka debate ji abar sai mata ve po debate belo. Lasi mu pen CM thek le thek su lo a question tang te prang data ta peklang der tilo. Asi mate than su der na pocho la question bang. Tala le ka prek lo. Niligi puji po bangke debate me melam bang kali seta Jasemet Medical College along jong si ilutum langdam pulotang te kiduk kela ka tum dak ration card ka vi tum do pik an kela so ration card ka vi join ne pen la tum Ayushman pi ne ave pola tum hidi long le phelang che jo si dak ke su chipa meaning la puson theng long pik la pen dak Karbi Anglong lam si pupo la dak bang piluma ke plang tum bang ration card dui si ta kiduk tum ration card ave la son palen pha amasi ke damtang theglong lo iltum Karbi Anglong lo la bang CM takali puge pupe der si meji chuning rilo party lam je flak pik Kaprega party lo plote ration card pipelo pina pipelo ke ther ke hap lasi CM bang tala solam bang cikubira none phang bang claim kelo kaddu ko be phanda kiduk ke lak lo plotang te a party thoram lang pin pen ration card bang pipon pola pen Ayushman da papelong po bang kelang li claim ponso de message asia kaprega ni dibir melam ni jelo oito choklo Chokik po. Chok po man te Bikrom ning yelang ma. Kali to nang ning ye no non phong election bitung kan hai ning mati konang ta to Bikrom. Specific olo nili da karjugang tungre regarding hala longle 10,434 square kilometer pola hala dak bang suri isia badokok lage manghume me la pen phere me khangjang lo ko sonsi longle growth ke dokok ma la specific lo la pen konara technical pen ke hang sinang lik pa claim ma la bangil tu manang pathan tha point number 2 people representative lonte elected atumdo elected members tum see the voice of the people. They are going to represent what the 11 lakhs people of Karbi Anglong. Kamatha halabangke articles 244A upon lo. Bulotang te nangli tum mandate ke long tum yong si hada ke hang do na jakong awelo bulotang te nangli tum chi withdraw edra buthot regional party karja pan nang order point number 3 sir. Sir point number 3. Mane Bikrom please nang nitum pan order nang pri. Da ke do anda MP jiren eno MLA jiren order please don't order me. Sir, please
please dake constructive depend na So, order you specific- tumada munit sinang Ah. pahai dei ako ni tum ningje je pupe mate che than mate lasi order piri discussion na muben jai kata tuma president order nang pima nang tum cire an erap nang po Kala. kar biang lo rap tum ni tumana pahai tum cire an erap cire ji kon tum Kali sa ili tuma MP o morsing tiso ke hai pulo. laino lason constructive sin nge nang didake ke thekere tumang se ke thekte nai ne no sida ke thekte nai bang ta ningkan keblo CM ke man tang nang chinma chinima Sa nili. IS IPS ICS officer tu ni fansin ni andar situ Sir, if you all don't want to listen me, then I will. lason nang ningjeri order piri nang dake ni nang request lo please order non nili puji po bangke lai ko pini allegation wanji aja ji pulu tang te hedi la jasemet ke me ju era pi press meet hai ki bilong si lai ke char ju bai lai allegation ke chiban sigi me athe pini bange la ke jasemet ke panel discussion la panelist tum aphan jasemet ke alang tum opinion view ke hang jo la si Sir, last question. Last question bang lah hello sir. Ili tum amo herjong MP ke hai tame puet lo. Ili tum hadak house lo, parliament lo. Tame 1/3 majority doning polam lo. Definitely 1/3 majority ki hello wing alam lo. Ili tum representative masi inuet. Pulo tangte as a BJP MP North East along MP depan ka cingki sungkrung maje tumhan autonomous state nang ba support un Japan. Mate nang litum dak North East along ke regional party saisi sike hai potong alang itu man cingki poning tung te puna tum ke matha pon ma. Laso lam nang tum baklar tha. Thank you. to Bikrom Chok ik lo. pang cheng nang bo to mana niji ulang man te niji ta ha nang elo bo jasemet ke la dak apor alam da do ili tum Kuison si arju chot nahi. Athe lage public meeting ali depot. apor da ili tum ki thik Speech bange. mohet oni rita arjuta ni rita oni oni rita arjuta oni rita oni rita arjuta oni rita non nang tuma kathal sang hosi pulo atu pics bena bere na arjuke lake thak nang nei pung lasi arjuta alang dako alang na pukange pidingare nang nelo puna tum na arju bom lo pulong te nili phana arju det pulong te non hala Dr. Dhom Singh Trona ke hai dolang ujitimu ke hai dolang dake hola da penel la list long tum do pik lang la tum gen de pulon de la nili phan ge mola siaman wesi ni de puli poke la si isiveda party lo pot Bikrom pen angtong la hini reply pipo enge mohola inut mane la so isiveda party ali mangtong ha Kalang lo kalang. ente kali nirita ente kosolo nang li punah la si Bikrom anse reply pipo chokpo Bang thom tang lo ke chok lo. to chok ik lo question ani ke lo non alang li bang reply pick po la hello apor da do lo ki chengut pensa house rule ili tum pang dagik lo la sorting pulote question da ke thom benen e sama alang li ki poposi nil tum enik lo la si please maintain discipline decorum is maintain ik tha ili tum dake ene rong ro ki jueson ali Bikrom hanse ke hai isi bang reply pipo je autonomous state kapelong ye bangke lake kecheng sige mama government ki rules hala government kachari tum bangke cabinet decision enang lang cabinet decision en po after cabinet decision pini article 244 a bill pon po la sofi parliament long kaching we je phan panel ada parliament long kaching ba ye phan business of lease long ke tha ponji phan president of India bang SN people la cabinet decision ateng pen la so cabinet decision ateng pen la so autonomous state bill puthak parliament long discussion dopo discussion do pen pulong te 2/3 majority lo pulong te ke autonomous state bill bangke Lok Sabha pass po majority lo pulong te la so phi bangke ko Rajya Sabha pass nang lang Rajya Sabha long da ko pass det lo pulong te ke autonomous state bangke tum long po la isi lo la si inwet MP bangke mo ben ninge lo ka convince pen ka chundungri pen government ban ka pekroi pen autonomous state bill parliament long epon se for non lada katum pan UTP
Union Territorial KP ke lagi Innovate MP. Lada ke area tepik 1 lakh kone. La sihola dak Innovate MP si BJP long dodong lo pekroi lo convince lo government long bill pon lo dak UTP lo Union Territory pilo. La si dak itum ke Karbi Anglong ke Innovate MP. Karbi Anglong West Karbi Anglong lapian ke di Mahasau. Area tepik iltum area ke bigger than Goa, Sikkim, even Tripura also. Tripura being same 10,494 square kilometer. Itu maka 10,434 square kilometer. Sita ada ke population dolo Banglong log lo lapen iltum ke Sikkim men ke iltum ke biolang atau 7,702 square kilometer. Lakian Goa bang ke 3,019 square kilometer pon kanela. Lasi iltum bang ke 10,434 square kilometer. Karbi Anglong di Mahasau lapen West Karbi Anglong lapen MP Nudvet. Lasi halaso kapek kroy nai government ban kapek kroy nai bang ke kacuning ripen ke bai pen puhata nilithan lo. Number 1. Number 2 bang ke nang likuison lo 10,434 square kilometer iltuma banduri ke. Iltuma dui ahoy bang ke itum longlei phelang ahoy ke. Laso bang dokok pua bang ke nilile phil kedam gali Mondol SK yara tim tum sikidam. Hula so along leke pan itum lo pan ala pan dolo guteng ang ton lo lasi ame presentation nang pinangji pulong te konsil along nang tum bango dake avedaji presentation konsil along bango nang tum nang langno dak budget 11,000 plus doko laso posi hodak bang itum ban ke nilipul ke natural boundary jato hula so British house iltum ban pan pusinange hopati Tala so ke latum da bharing nam bongkrui teke ke doho rasot je banduri bang dam de data hai lan ke nang hawar lo dake siksidul area lo pua laso nang ke hoteng pegap 28 teng pen ladaka siksidul area lalo lasi laso posi latum nang tum yong si laso ke baca ta presentation langi belong te mula konsil bang no nomor isia bang ke lahina bo nomor ini lahina bo di cirian jatang Cirian da Innovate MP cirian lengke lake bang nang kiar je 547 MP do akori election dolipo council la nitum cirian lapo council ang daniliti no lok autonomous se da resolution ke pon beta ke thom no niliot CM mandate pen council se son long beta thom no niliot autonomous se da la pen SDC ota joson bekai da pon no resolution Dake chok chicken tel ke. Lasi autonomous state jong si cirian ten long yi pelong te hola sorry intellectual tu bang selo cirian poke. Inweda MP ban ke bang nang kiar je. Lasi kacing ki kace than mohet khorsing toron kai pusi song ke doan student organization ke doan civil organization intellectual ke doan lapen ke letung political party ke doan ta isi vet dolo pelong te autonomous state bang ke hangji abang ke iltu mangke ke joy keji atwar la hinu moita than lo gente la ke choklo bo clear lo bonte Bikram clear lo la pen ke mohet angtong tia ke hai pulo dak dipu medical college long Asman Bharat card ke long le tum pinando BPL ke long ne ye tum si APL long rong lata hok doko ke til hai Sida nang lipulo party panesi cipirong pusi manga koi gipi bang si pupu. Seri letum ke Asman Bharat akad ke apply ke online. Lapir reson card kipi ke reson card ke doan. Komama Karbi Anglong ke doan reson card kabe BPL family tum ke lake reson card ke tum ke ko anma party pupe pin dhorom pupe pin sin tum ke pilap lo. Lahai da bad be pin lo. Lasi nangli nane do kok do pulong te nilipan with proof nang pino nili laso ke check je pan nili bori pon popusin nili angtong ti kai pan pachini lo chok pu enge pualang li ninggel lo piasang hone rajan bo rajan timu ke hai alang lipan ang lipan choro lo paragraph 2 sub paragraph 7 as per 24 plus organization tum
APSLC ले केस की PL 24 प्लस तुम सी PIL केस पिलो केस की पिया हो लापेन के केस पिया हो ता नीली चराब दुन लो लाका चराब दुन के मुबन जाएगा था तो नहीं पलो नीले चराब दुन लो लादा kapi chunji apansi नीली चराब दुन लो indirectly no mupen pu hala crossing teron ki pu house backdoor pen pu hai la sa backdoor pen karba lo chara don lage la si hodak PL case pilo je separate electoral rules ka tiar ja provision ke do as per paragraph 2 and sub paragraph 7 la so teng pen si ni tumphan separate electoral rules tiar nang ji pulo la so ka tiar nang ji bang ke chairman ke prangsi ke Horen Singh be fansi pilo amalo soke chairman Karbilang Autonomous Council. Amalang li pulo nike chairman pot nike neutral amunit situ nai pon li tu delo pusi Morsing Timung fansi chairman pilo. Member secretary ke Elvin Teron lo. Member ke Dr. Jointorong pia kaya da dolo. Dr. Dhrom Singh Teron na kaya da dolo. Dr. Mansing Rong pia kaya da dolo. Hitina Rong pinon ke da la so pilo theben damer lo. Karbila me namai president hola ta dolo partner rong pha dipu government college sa principal la ta dolo la pen ke Dr. Robinson Teron non aprang dak dipu university campus ke thanu non ke avelo la ta dolo la pen ke ko do thulang Nobin Terang ex principal dipu government college la pen do thulang Sar Therong Hi advocate alang tumsi TRC penana por NC nilipan ng samit lo. Nang samit pensi, ang tumlang chaplo ng samit lo, laso abuk tek do. Pinando da. Dia lo laso teng benili isi chu perai pon lo. Karbilang Autonomous Council ke thenai ke isi lo, state government, central government lo ke cabinet lo. Isi long dissonancy, laso teng benili ko session long place lo. Session long place det pen api, ako nili governor long pathai lo. Gonolong lodet penapi kopi posi la so ponang le lerek mau pula so bangke oko gonolong nitum cedam lo MP nang dun lo MLA tum nang dun iglo la pen MDC EM tum anda nili cepon lo la sila hai bila bangke ni pothai lo ke Council of Minister man pothai lo ke Council of Minister ke Karbilang Autonomous Council kali Council of Minister ke cabinet hala cabinet governor ka pathai ta as per constitution of article 163 teng bensi pathai lo roton terang dote dak chini ji hala ke chini pakalo sumrong hang along si non ge sumrang chewai lo sumrong hang phai long si dolo niliget hala support pichu nopu nili non lum sing trona kai da do Omor Singh diso ke hai da do Richard Tok bi kai da do kacherong pipi pai do da do sumrong hang long je governor pen nang kilo pot nang laso teng pen improve as per issue resolution and issue order accordingly putok dano punu pune request lo amalang tok te lo akoi pipe he tok te lo akoi chingbai lo arboretum lo 24 plus atum chingbai si dakan ni tatudun lo sumrong hang dadolo nili dadolo chingbai rapet lo lasi alang bage elalong pathai dat pu lo commissioner do dak pathai dat pu hala dak pensi nang chiru ide darang na nanta choklo bongke jong sika pothai ji record nang ji pulong te nang li council penap ke nili bang beda ji penap dikta beda ji penap dik si bang lo la so record nili nang pipo state government ke lian ke la so file number la pen gutiang tonta nang pipo choklo bochi mung sang lai silong hinia bang ke nang reply da la putang telang ke pilong pinedulang ma kali la putang telang ke thomdo pongara nang ne ho nang reply pipo nang li pandate ne nili nang li ke hola tensing rong pi file pending rat palam do mati la solam ne ningdo nili ta te ne pan ka te ne CM kali ho nang li la pu rajen ke thomdo are ala nang chogi bo pade nang li pan si paprang nai te ne ke hai te ne इसी बैंक के 90% तुमसी इंग्लोंग असो तुमसी लोंगलिया पोता के लोंग लोपो होला 10% पो तुम के इंग्लोंग असो तुम काली
Manela ke hilionja nili motan lo hula 1952 aprang men ke dotum 1951 aprang tum ke dotahai ba nane long ba say for example dake karbi tum ta bang khai phan ke to non hola dak inot medical long inot ke do ko pumiang la so sap menit nangli department ke klemang hai amen puente supply claim hai medical long claim hai ha pia pongkos and law I am a sorge also karbi pisi also karbi pisi kan also bane karbi pile hai pongkos bang Jepangri lo karbi pisi and hola kang nek soi pada charso nili aju ki jodun le dirajes karbi pisi ke ponlo karbi pia men silong leke nam lasondo enggehola glass corner hala sonju pen sures latumta piso ke tiwa lason si lasonda dolang lasi lohai gutiang ton langji pulong te nang tum pen ingina konsil bango hoda kala tum mondor tum mandang po iaro tum mandang po lapian nili hala dak nang pana pacini po jogi po cholo bo tipung sao lahini lo ya thom lancho lo banyan tadi engke hala alang lipan arju po kopia article 163 paragraph 20 ni chini lo dekho paragraph 20 a b c do e ke lake nang dakachar like constitution political science again gali ba constitution law le kachar gali ni dakachar gali de bikrom nang dakachar lis ga chini lo nang dakachar like physiotherapy ni dakachar like commerce lasi paragraph 20 long ke to ke piloma hada ke a ke do a ke not Kachar Hill district b ke Karbi Anglong district c ke Bodoland territorial area dake paragraph 20 lo lapen paragraph 20 long dolang m lapen ke close ida la mopen hala inun man yang tanda bang khai oho la puran sing be khai mo lasit alang lipan ne lip thanik popular la ran sing be khai dolang ne avene tamen pini halang la lasi paragraph 20 lam pini aklo salam jethanji pulong te dak lawyer tum do Elvin Terona ke tam do lage lawyer kali deta hai alang tum menta ko nang le arju thuno chogi bo ne pana ko arjuong de lam abcc ninggeret pu nang do president dam jui lege nang li pidingeret pu ke ko jethanji te hala ke dolo engke non hula long le lam lasi ko ana banga ko asotum kelong le hula bangke nili nang li pana pe clear po nili konsil dolo pulang te ala solin ang litumbang no puti mong sang pen bango haladak nili apo nang pinay na tum la sope ateng pen nili nang hang po kuan si kelong ma ko sorry binu sar kursi hala amen gutia data nili nang piat po chogi bo lai silo hinie bangke tensing rong pi hala solni si hang net po nang li file pending ret ko pia po sika pending ma nila solni pending ret pulang te nili arju po la sopan arju pen nili exonen pocok lo laino la so putang nili reply yang bilo mati ni chini ade pulok ya la so si nili pulo non chini we at punang than lo ke ni ta thekere gali det mati ho chini ade la sidang thanik pon ang lipan ho konsil wang no sal kuru fees mondol sk hala tum sikelang alam buji lobo biasang hone kali nak kali alang lipani pulo ni di chini ade puni than lo mati la si chini airport mondol sk lapen aero tu man hang po hodak nang tumbango lapen timung sawalam da chini ade la sini ala tumban hang po pulo ke lapen nang lila mo putak ta kupia posi file pending erat ma la support nili arju po la so ka pending de jeje phat nili nona bangke ceklujon thomang bong open si nilong le potaro nikpo pulo kente chogi lobo chogi po tenon lasi choroparo kali hala tensing be ka hai phan than angom so ngoi la pala sinar jumati
อ๋อไม่เตัวโมเทียกเป็นได้นังลีพนังท่านบงฮอลดักเบสังฮอนอนเอ็กซ์เอ็มล้อลังลีเทคเซรามุนิตลังลีแลนซิงเบียกให้พันจูโรล้อเจลักเกซิกซิดุลีเรียกเอ็มพีเป็นเอ็มเอลซีดักเกอิงลงอาโซตุมเตเตทุลงเลปกเอ็มพีเป็นเอ็มเอลซีริจับสิจนับเซเอ็มดีซีบังเกดักเกเปกรับ20 long ตะตกเตreservation bangke non 26 consent sita lake open for all dake reservation nabe lasi ko dagma ke don ang lina peklang no la bangke ilitum ko ilitum chethan tuna da bangke ra close it long ke to ke la soni no dak a b c pudo e long lo te nang india citizenship lo pulong te c ke nang liu si bhutan lo pulong te c ke nang liu si ningkan ko ra follow pulong te nang li council election da chupita dunong hala close it long sikito lasi mo evening session dolang hala sole alang litum na piklam na clear thuna nilidet ke nilidat ni bang thok lo yo thok la ho ma chogi yu pisang ho Tonte la pulo. Tonte chogi pola bangke. Mo evening session do thula. Do iglang la constitutional alam ke chethanji balhai sitame do iglang afternoon session post lunch session do iglang iltum do igji lasi choropar lo Dr. Tuliram Ronghang CM alangli penangan radatum akoy gipi alam penang clear lo la pen non stame kopi ma nanglitum rad pen kewang alam stame alangli paklarik lo lasi non abang e break ignang घंटा सिराचिति माफानी ले तुम ब्रेक एक पो ला पेंडेटे दो थुलांग और आन सितम में दाक्षी का जो का बेवन की ठीक तो लो होला होंग मसी ला सिला सोफी पेनलिस्ट दो इगलांग आके हाय ओजित तिमुंग आके हाय सुरजोरम हार आके हाय सोंग बीजे टिंग टिकाधार आके हाय रिजाक देरा ला पेन इले तुम लोग दो थुलांग डॉक्टर धरम सिंह तेरन ला पेन एल्विन तेरन ला सिलांग ले तुम बैंक ट्रक दो इगलांग ला सी nang lidum sisteme an chodet pen hong sido thik घंटा sirachi tim baji free ra minute cap lo te lidum